eh urakoze kunyunganira. Urumva icyo nshaka kukubwira nani mu bijabo? Tuvuye aho numvise ndashaka uretse gato ndashaka kuguha urugero ngusobanurire. Ndashaka kukubwira ko ntabwo bishoboka na rimwe na rimwe ko abatutsi muri Kongo bo bonyine nk'abo ku giti cyabo aribo bashobora kurangiza iyi ideology bonyine badafatanyije n'abandi bantu. Nta munsi n'umwe twigeze tugira muri abantu bahagurutse ngo birwaneho, twigeze duhaguruka tudafite andi moko yumva akarengane kacu ngo aze dukorane nayo. Ndaguha ingero, fata muri RC dufate ba Wambadi n'abandi bari bagitwaje dukorana. Sylvain Mbuki muri RCD nubwo yageze Kinshasa Kabila kamwica, none se Sylvain Mbuki yari umututsi simpora muvuga hano. Namuvandimwe wacu Sylvain Mbuki moninga nkamurira nkuko ndirira bazirayo baguye za Kindo. Hari umunsi nakora space mvuga kuri aya mateka simbigemo Sylvain Mbuki. Sylvain Mbuki ni umuzayirwa. Sylvain Mbuki ntabwo ari umunyarwanda, nta n'ikinyarwanda yarazi. Uretse ko yakoreye training igabiro na ba General Laura, ntabwo ari umunyarwanda. Nta n'ikinyarwanda yavuga ari umuzayirwa. Turi kumwe, ariko yarahagurutse ararwana ndetse iyo ideology yageze Kinshasa Kabila uyu nguyu yamuhubura arapfa. N'abandi nakubwira. Urimo kunyumva mu bantu ndirira buri munsi. Lieutenant Colonel Antoine ni umushi yaguye Goma nyina Vibugamba ibukavuza kumushingura muri intambara ya M23 wa Patient. Lieutenant Colonel yarishwe. Nakubwira amagana n'amagana y'abana b'abakongomani bamaze kugwa muri intambara kandi bari ku ruhande rwacu bangakarengane kudukorerwa. Tugerageze rero twumvikane kiretse ikigoryi nicyo gishobora kuza kikumva ko nani twebwe nkatwe ariko tuzarangiza iki kibazo cyangwa kwita cyacu. Ntabwo bibaho. Ex governor wa ntuza wa Sud Kivu Patient Mwendanga ntabwo mumuzi. Abantu bo mu bihumbi 2000 I think baramuzi muri za 2004 nibo we za 2000 gutyo yari nani yarahagurutse ava muri ibyo byose araza adusanga asanga abajene mu ishyamba yarasapotinze koze. Turi kumwe kiretse umuntu utabizi. Buri munsi iyo mvuze hanga dukoze space ndagenda nkababarira nkabatwara nkabajyana muri turi nkabajyana mu Barendu nkabazanira abangujoro nkabazanira abajenali Gakolere Egre atarapfa n'abandi naguhereza amazina menshi cyane abantu baruriraga bakava za Kisangani bakaza. So ntabwo believe ko ngo ndebere ishusho wansubije Godfather nagusubije reka nsoreze. Okay wansubije gusa nkunda kugira ubwenge bwinshi wasubije kandi wasubije neza. Ubwo rero ari uko tuzumva abantu nitureke kuba ari imiti. Igitekerezo canje nitureke kuba ari imiti, yego tugaragaza impungenge zacu ariko to moving forward. Umva twibuke ko uniganye nkari reka ze gusobanurira gaho cyo no muri iyo extremisme mu bijabo kangarure muri iyo extremisme noneho yacu siko bimeze. Nyiri mupfu ni ufata hanuka. Turi kumwe? Urimo kunyuma fungura mike yawe. Fungura mike. Ndakumva. Nyiri umupfu niwe ufata ahanuka. Yego. Abangaba nkubwiye nayo mazina ndi gutondagura. Urimo kunyumva? Ndaguhereza urugero. Ngiye kuguhereza urugero rumwe. Sibyo? Dufite uwo bita ngiye kuguhereza ndakoresha amazina ndatekereza nta kibazo. Muri abo bajene ndi kukubwira babanaga baje hari abakihamira bakabana natwe. Antoine yarasigaye. Urimo kunyumva? Antoine yarasigaye. Abo bapasiye barasigara. Abo ngabo nakubwira bapfuye bamaze babiguyemo barapfa. Murumuna wabo babanaga magara ku magara bamwita Chubaka. Urukunyumva? Igihe cyo kwiyentegera yari yentegeye ubu ngo baratuje no musirikare muri leta usimwambiye. Nta nuwamutunga urutoki nta kibazo afite na kimwe. Turi kumwe? Abo yentegeye nabo bamwe ba victime bamwe barisha abandi baratoroka. Sira turi kubyumvikana. Hanyuma abakuru be n'abagenzi be banze kurekura bagumanye natwe. Sinzi uko kubyumva. Twaragumanye. Ndashaka kubwira nkubwire ngo impamvu ngira ngo nyiri mupfu ni ufata hanuka nuko abangaba aba bavandimwe bacu sibyo bazanwa n'umutima no kwanga karengane bakaza kurwanya ko karengane bagafatanya natwe. Siko bimeze? Hakaba mwe natwe tudafite amahitamo twebwe tudafite amahitamo ba victime bicwa kubera bitewe abo ari bo. Urimo kunyumva?
baza nta yandi mahitamo uretse kwirwanaho. Iri jambo ryo kwirwanaho ndarikunda cyane kuko rivuze ibintu byinshi, sinzi muri kunyumva. So urumva ko n'abantu babiri batandukanye, twese turi abakongomani, ariko uyu we yaje. Ndaguhereza urugero. Ntabwo ndashaka kugira ngo dushyireho realite. Bertrand nk'umushi, umutima we umenetse, yanze kubona abantu barengana turi kumwe nawe, ariko ibi nabivuyemo akagenda akicara mu Bukavu ntawamutunga urutoki. Yaje Kinshasa agatuza ntawamutunga urutoki, ariko ntabwo Kanyiki yagenda ngo yicare Bukavu agira insecurity. Sasa turi kubyumvikana. Ariko Bertrand yatanze ubuzima bwe abujyana munsi ya za drone, ubuzima bwarabutanga. Ugerageze kunyumva, turi kumwe cyane. So icyo nshatse kukubwira ni iki ngiki rero, kuna wasujya tugarutse aha ngaha nicyo nakomojeho ejo mvuga ku rugendo rwa Kabila. Urimo kunyumva? Ndavuga nti ba nyiri umupfu ntabwo ngewe nzabemerera hano, tubyumvikane aha ngaha, kuko urashaka kukigira ikibazo, urashaka kugira nationale. Yego reka tugiye nationale kuko n'abandi bakongomani ntabwo babayeho nabi, turi kumwe. Ariko nzakwamagana wewe uzaza ugafata ikibazo cy'umututsi uri kwicwa akaribwa, turi kumwe, ugihuze n'umukongomani ufite ikibazo cy'imihanda na ekonomi nkeya, urimo kunyumva, n'ubukene bitewe n'imiyoborere mibi, umuhuze n'uyu muntu ukorerwa wicwa akamburwa ubuzima bitewe n'uwo ari we, ukorerwa tribalisme akamburwa ubuzima. Uruzi natwe yaba twari dufite ikibazo cy'uko turi muri Kongo dufite crise nk'iz'abandi, ari ikibazo cy'ubukene, imihanda mibi, governance mbi, ari ibibazo dufite nk'abandi bakongomani bose, tudafite umwihariko wo kwicwa. Turi kumwe? Ntabwo ibingibi ntabwo nzakwemerera gufata iki kibazo ngo uvuge ngo ngo twese abakongomani ntabwo dupfa nk'abandi bakongomani, s'il te plaît. Godfa, ariko uremera ko umwihariko wacu uduhaye uburenganzira bwo kwifatikanya n'abandi bafite indi myihariko yabo mu kugira ngo duhindure ubutegetsi bubi? Niyo mpamvu rero umuntu uwo ari we wese uzoza, nta ikibazo nuko tubona umuntu wese uje muri AFC tukumva ko aje gukemura ikibazo c'abatutsi. No, uko ni ukwibesha. Niyo mpamvu ari yes, niyo mpamvu ari uvuga abatutsi aha ngaha turavuga bicwa, ariko si iryo jambo abatutsi muri kurahe? None se Abahima n'abatutsi? Okay, Abahima ntibitwa bwo bimeze gutyo. Rero umuntu uje nitureke kwibaza ngo ese ngo aje gukemura ikibazo c'abatutsi cyangwa c'abantu bicwa. Aho ndakugarukaho reka ntabwo, reka nkubwire mujye mureka ibyo bintu. Ntabwo kugeza aya masaha twumvikane neza cyane, unyumve neza cyane, ubishyire mu mutwe. Turi kumwe? Hari impamvu yatumye abasore bahaguruka bagafata intwaro. Ni ikibazo cyari kiremereye kurusha ibindi. Turi kumwe? Ntabwo Makenga, ntabwo Makanika bafashe intwaro ngo bahaguruke ngo barwane. Kiriya kiziba cyuzuye mu mujyi wa Kinshasa, imodoka zibona aho zinyura, amasaza atuma umujyi unuka, ngo bihagarike. Nibyo yafatiye imbunda se? Biri muri revendication. Ntabwo ryo yafatiye imbunda, sibyo? Ibyo byavanwa byakurwa mu bundi buryo, ntabwo ryo yafatiye imbunda. Nufata umwanda wo mu mujyi wa Kinshasa ubangamiye abantu, ntabwo uza kuwuhuza n'umuntu ugenda bakamufata bakamwica bakamurya, s'il te plaît. Aha ngaha uraba ugiye gupfobya ikibazo cyatumye abana bamaze gushirira muri iyi ntambara bapfuye kugira ngo ikibazo cy'imfu no kuzonge ubwoko bakomokamo bushire. Ntabwo rero uri buze gufata icyo kibazo gitwara ubuzima bw'abantu, kirimo ideology yo gutsemba abantu no kubamara, ngo uremera ko abo basore gatoya, uremera ko abasore uvuga cyangwa se tuvuge M23 twirwaneho, uremera ko ibyo baharanira ku kigero ca 80% bamaze kukigeraho, ahubwo icyo bakeneye ari ubutegetsi kugira ngo buzuze n'ibindi bisabwa? Uravuze ngo icyo bakeneye ni ubutegetsi? Icyo baharaniye, icyo barwaniye ku rugero wenda ngo heze Nord Kivu nabwo 90% irakontrolwa na AFC, sibyo? Senderi muri konumva Sud Kivu nayo ahanini uyu munsi nubwo abantu bapfa, urumva, ariko ahanini Minembwe yose barayifashe nubwo hakeneye ibitero bwa hato na hato. Ntabwo rero tuzovuga ngo kubera ko twafasha ahantu runaka do stopping. Tugomba gushakisha uburyo buno butegetsi bubi buvaho
hakajaho ubutegetsi bwiza, kandi mu kujaho k'ubwo butegetsi bwiza ntabwo tuzabikora twenyine, tuzabikora twifatikanyije n'ayandi moko yose y'abanyekongo. ari niyo mpamvu n'uzoza uyu munsi tutagomba kumwitanga cyane, twibaze ngo se atuzaniye iki. Izo ari zose nubwo ntacu atuzaniye, ariko dukeneye imbaraga ze. Sinzi niba uri kumva Godfather. reka twumva abandi twiguharije ijambo, kuko nakubwiye ko muri iyi minsi ndi buze kwifata. Erega after ngewe ntegereje sinira ngo iyi minsi ndategereje, kuko ndamutse mvuze aha navuga according ku makuru hari ibyo nashaka kuvuga ko tuzavuga, ko nzaturika nkavuga, ko nzavuga mu bijabo bacecetse gatoya. Oya nama Nabizi iyo nayoboye hari ukuntu iyo naturitse gutya nkavuga abandi bantu space irababangamira, ariyo mpamvu ndi buze unyemerere nyiguhe iyobore nze kumara iki kiganza. Iyo ndi kuvuga cyangwa nafunguye nk'umuntu moderatinze space ndayiharira, ntabwo mbishaka, kandi ndashaka kugira ngo n'abandi baze gutanga ibitekerezo byabo uze kubaha iminota. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo ibi ngibi byose turi kuvuga gutya turi kumwe twarambura amagambo, ntabwo nshizamanga yo kuvuga no kuvuga ibintu nk'uko biri, twumvikana ikintu kimwe. Ariyo mpamvu ngewe byose ngewe ejo nawe ngo reka nzemere nka Alexander the Great wafashe inkota agaca cyagipfundo, bari baramubwiye ngo nta wagipfundura ngo uzatsinda urugamba wagipfunduye, kandi bishobotse ngo cyarapfunditswe n'abahanga, yarangiza agafata inkota akagipasura akavuga ati singiciye se, ntimwavuga ngo nukugihambura singihambuje inkota, reka nanjye ngihambuza inkota. Ibyo byose turi kuvuga tukazana Kabila urabona tugashyira ku munzani, no ntimwambwe ngo Museveni yumva ikinyarwanda. Twasaba Museveni intambara ya FDL wari uyirimo kandi wari ifitemo uruhare, turagenda ni Kinshasa, tugezeyo Kabila afata amasasu aramwica, arangije atumaza inkota, afata interamwe zari zamutse muri Congo Brazzaville arazigarura. Uyu munsi niyo musaraba twikoreye, n'uyu munsi niyo musaraba Kongo yikoreye. Turi kumwe, icyo ni kimwe. Kabiri, Museveni RCD Ikisangani, tugeze Ikisangani ibyabaye murabizi, ntabwo nshaka kubisubiramo, n'ibindi. Museveni wakiriye Kabila inshuro 3 iwawe aho ngaho mu rugo azanye uzibunagana. Wo kabyarawe, reka uyu munsi ube ku ruhande rwacu, tuzongere guherekeza uyu mugabo, ntituzongere kumuherekeza. Ushobora kuvuga undi muntu, ntituzongere kuba abantu baherekeza aba bagabo bajya ku butegetsi. Twagera hariya tugahinduka impenebere. Ibi byabaye 1, 2, 3. Iyi kosa ribaye bwa mbere umuntu yakugambanira nkuko Kabila Pere yatugambaniye. Ubwa kabiri bafata Wambadiya Wamba bazarasi bakaza nyuma. Ibya kabiri byabaye ntibe successful ikagenda kuriya, bwari uburangare bwacu. Ubwa gatatu biramutse bibaye byaba ari ibyaha byacu kugita tudashobora kwibabarira, ntabwo byaba ari uburangare. Ibi ngibi nibyo mbabwira nkavuga nti bizabe kurandurana imizi iki kibazo. Niba babona ko kugikinshasa bizaba harimo dute y'ibi bintu, aba basore ntibazige bava muri izi professor kuvuga wowe uvuga ko ikibazo cyamaze gukemuka 99% wo mu bijabo, ni kuri kumbwira. Nibona cyarakemutse 99%, aba bagabo ubwa mbere bakaba twaragiye tukagerayo neza ibyabaye murabizi. Ubwa kabiri bagakomanga mu marembo y'Kinshasa, ibyabaye murabizi. Ubwa gatatu biramutse bibaye, amakosa yaba ari yacu, ndavuga abandi ba victime, hitaye ku moko. Nubwo numvishe ngo abize mukabikomeza kubishyira ku moko, ndumva noneho muri iyi minsi kuvuga ko umututsi afa bigiye kuzaba icyaha. No, turi kumwe mu kigire national ikibazo, uburyo niba kugeza ngo muri ba victime bushobora gutangira gufata ikibazo mukakijya kugira national, ariko mukumva ko so bizarangira revendication zanyu cyangwa ibyo mwarwaniraga bya bindi cyagiye muhaguruka mugafata intwaro muri 2, 3, 4 mubicubize mu kabati, mukavuga ati mureke dufate ko ngo hahinduka ubutegetsi, ibibazo bya Kongo mani birangirire hamwe. Sikuri kumbwira, sikuri kubyumva muri bazima. Nibyo ikosa rya mbere rizabaho, ni ugufata kino kibazo tugahita tukigira national,
kikaba icy'abakongomani bose. Yego nibyo abakongomani bose ntibameze neza, ntabwo turi kwirata ibyago, turi kumwe, ntabwo turi kwirata ibyago. Nari ndi kuvugana n'umuntu nimugoroba uri Lubumbashi, ambwira ati hano dufite umutekano bro, iyo tuvuye mu interieur nk'imodoka yo gushyiramo essence uzamura ibirahure ukiryamira bugacya abana bakakuzanira essence. Urukunyumva? Niko yambwiraga. Tugaruke gatoya rero, none se wacurika gatoki kutariyo ni we ari kumbwira niyo makuru yari ari kumpa, nkavuga nti no ntabwo bro, kandi babatemagura buri munsi tuba tuyibona, uravyibagiwe. ndi kukubwira ni ko umuntu yambwira, nose ubwiye niki wari we ubwo ninde wabimbwiye se? wasanga ari mu Rubakati cyangwa ari kavukire wa hariya, wibagiye ko mvuga indimi zose. So rero icyo nashatse kukubwira mbere ko kugira ngo nafate space uyiyobore, what I believe in nuko twabaye n'urugendo twaje turubamo tubibamo, ariko iyi ntambara irakaba iyanyuma nkuko mujya mubimbwira. I wish ko yaba intambara ya nyuma. Kuba intambara ya nyuma rero kw'ibi bintu nuko tugomba kuvuga kuzashize, ntabwo kuvuga kuzashize tuba turi kuzura kabo cyangwa turi gushira negativite kuri iyi. No, ntabwo ariko bimeze. Ni ukugira ngo amakosa bari muri zo za mbere ntabeho. Nabonye abavandimwe b'Abanyamurenge mwandakariye ngo naravuze ngo nani uyu mupapa ninde Moise Nyarugabo, ngo naravuze ngo nta kintu bakoze. None se kambazi nico nari mfite kukubaza, ndakagusubiza kuko ntabwo ngiyewe abantu banyumvisha nabi. Muri mwese nta muntu wemera unakunda Moise Nyarugabo nkanjye. Uriya ni umugabo, ibyo yakoze byose murabizi. Uyu ni umugabo, ntabwo twibagiwe speech zo muri parlement turazizi. Ejo navuga ati ninde muntu ushobora gufesinga Kabila akamuchallenginga aramutse adutengushye. Turi kumwe? None kuvuga ko Kabila gushyiraho dute ko Kabila ashobora kudutengwa nabwo macinga amabere. Ubu Kabila tumugira umutagatifu tuvuga ati no mucunguzi wacu simushyiraho question mark. Ntabwo ariko bimeze. Ariko kambabazi kuba naravuze ko Moise Nyarugabo Azarias Ruberwa imyanya babonye naho bari bitatumye ubwoko bushira. Harya nabambeshye? Aba bantu babonye Azarias Ruberwa nka vice president, abakongomani baramutinya, baravuga ati ubu n'ubwoko bwa vice president w'igihugu akomokamo, reka tureke kubica. Igitinyiro cye n'uwo mwanya utuma ubwoko bwe budapfa. Byarabaye? Ntabwo byabaye. Cyese ni mumbwira muti reka twaretse gupfa kuko yari muri ya mwanya. Aho ngaho ndavuga maybe na makuru make yamfite. Moise Nyarugabo uretse gushira amanga akavuga hariya byatumye ubwo kubudashira. So kubivuga rero ko imyanya babayemo n'urugendo batwaye, Moise Nyarugabo umwanya afite hano imbere ya Kabila bari kumwe nonaha niwe yari afite kuri se. Yajyanye na Kinshasa, uriya mugabo ni umugabo w'inararibonye. Ariko nkavuga nti eske ko Kabila abaye umuyobozi w'uyu mugabo igihe kirekire bari kumwe Kinshasa, Moise Nyarugabo niwe umuntu uzafesinga Kabila amuchallenging ari bose we. Turi kumwe? Kwibaza icyo ngicyo nubahitse Moise Nyarugabo naramwubahutse. I know nzi ishyaka rye, nzi ubutwari bwe, nzi determination. Moise Nyarugabo kuvugira muri parlement y'Kinshasa akavuga amagambo angana kuri ameze kuriya, nta wundi ushobora kubitinyuka. Dufite abandi bagambariye ubwoko, no se yabikora ba Gisoro ntibari hariya, si ba minister ntibashyira mu bifu byabo. So rero kuvuga gutya nkavuga ati ariko rero dukeneye umuntu, niba tugiye gutangira urugendo nkuko mubijabo utubwiye ko gahunda ihari ubu ngubu ari yo kwerekera Kinshasa. Nkavuga nti rero niba kwerekera Kinshasa, nabahaye urugero kuri iyi foto uko aba bagabo dufitemo abagabo b'inkorokoro kandi bagirwaho ingaruka no kwicwa kubaho. Habemo imbaraga n'urwo rugendo, bagende bafite imbaraga zo gufata iyo myanzuro no guhindura ubwo butegetsi. Turi kumwe? No guhindura iyo miyoborere mibi, none mu kuyihindura ba nyir'ubwite abo ikandamiza kurushaho, itwara ubuzima babe bafitemo uruhare mu guhindura iyo miyoborere mibi. There we gonna be safe. Ntibibe nka mbere, ntituba barashi gusa ngo tugende nitugerayo abandi baze badufatira imyanzuro nkuko byagendaga.
then twe tuba amafoto kandi turi gupfa. Aho ngaho nimbivuga uravuga ngo ndikunze cyangwa nshatse kuba extremiste, ntabwo ariko bimeze. Benjamin yobora space, ibindi tuzabivuga igihe nikigera tumaze kureba ukuntu bigiye kugenda. Ariko ku makuru mfite, ariko ndavuga ngo dufata ndabwanuka, mu makuru mfite nuko amakuru mfite ntari nahagara 100%, nuko ibintu bigiye kugenda perfectly, ku buryo ibintu bizagera bimeze fresh, hakaza abagabo bashikamye b'inkorokoro, tukagenda iki kintu bakakidrivinga, kandi ya ntambara ikaba iya nyuma nk'uko twakomeje kubibwirwa. Siza turi kubyumvikana. Yes, Godfather, urakoze. Reka duheze n'abana amagambo gusa, wenda commentaire munota umwe ku kantu uvuga. Nifuza ko n'abantu wenda bareke kuza kubigaruka, kuko abantu wa mugani bazanurwa kuzamurwa n'ico abantu bahabaganira bakazamurwa n'akantu gatoya. Ariko rero nibyo wavuze kuri Moise Nyarugabo na Ruberwa, ntabwo ibyo bitumye abantu bagutera amabuye, kuko nibyo Perezida Kabila yayoboye igihugu imyaka 18, kandi mu yo yarayoboye hari harimo Maître Azarias Ruberwa na Maître Moise Nyarugabo n'abandi, kuvuga ko yabayoboye ntanka waciye amabere. Ariko ndatekereza banenze ibyo wavuze n'amagambo amwe namwe wakoresheje, ntasubiramo, wenda naza kuyakwandikira niyo abantu bumvishe nabi. Ariko kuvuga ngo Kabila Tebutibiri bwa shyamba, reka nyagusubiriremo. Naravuze ngo aba bagabo yabaye bose wabo bakanda nzugibe, iki ni Kinyarwanda mutumvishe, baba bari gatabirato, iki kintu bisobanura, ntimunyumve nabi. Okay, ayo magambo rero y'abaragatabirato n'abaragatakwa niki niyo yababaje abantu, ntabwo ntibababare. no ni uburenganzira bw'umuntu, mu burenganzira bw'umuntu Godfather, sibyo? Kuko nawe hano ndashobora kuvuga ijambo wenda ugakora reaction. So kuvuga ngo aba bagabo n'abaragatabirato n'ukwaha niki, ntekereza ko n'imvugo yubahuka, n'imvugo utakwiriye gukoresha nk'umuntu ukurikiranwa n'abantu bangana gutya. So naho kuvuga ko yabayoboye, n'ubundi yarabayoboye, kandi n'ubundi yobayobora si igitangaza. Ariko gukoresha amagambo nk'ayo ngayo, ntekereza ari amagambo adakwiriye nk'umuntu nkawe. Ntukwiriye gukoresha amagambo, ushobora wowe kuyakoresha mu buryo bwawe, mu mvugo zawe, ariko mu matwi y'abantu undi muntu akayumva uko ashaka. Kandi naje sinayumvishe neza. Icyo nasaba nuko ibyo twabivaho, abantu baragucashe warabyumve. Mbere yuko tubivaho, mbere yuko tubivaho, ngo dufate itandukaniro ngira, ni umuntu ushoboye kandi ushobotse. Mwogacwamwe abantu mutabyakiriye neza kuba narakoresheje amagambo yo ku muhanda, reka mbivuge uko, sibyo? Ntimubyakire neza, wenda nkaba ntari gukoresha ijambo abarigatabirato, ndiseguye, mumbabarire, sinakagombye gukoresha ayo magambo kandi ku bantu nanjye wenda nubaha. Ko Moise Nyarugabo ndamwubaha cyane kabisa, cyane. Hizesuja ni intwari yatuye kuva umunsi yagiye mu nteko akavuga amagambo bakamutera mu mibare abagenzi be, umugabo akemera gufata iyo risk. Hizesuja byakozwe n'abaki, tureke n'ibyo ngibyo n'urugendo rwe. Kaze kubaze mu bijabo, maze gukina audio za Moise Nyarugabo hano kangahe? Uribuka interview ye mpora nkina buri munsi hano avuga, urabyibuka? Si nkora nyifashisha buri munsi. So iryo jambo nshobora kuba ryaranyereye, nkakoresha za mvugo zahanga nkabita abarigata, nkavuga nkakoresha iryo jambo ridakwiye. Désolé, yaba abo muri communauté akomokamo, yaba n'abandi bose babyumvishe nabi, mumbabarire, sinagomba gukoresha iryo jambo. Ariko sindi buze kuretira ijambo rivuga ko imyaka bamaranye nabo bari muri iriya myanya yari imeze nk'ifoto, ntabwo byaretse gutuma tudapfa. Ariko iryo jambo nakoresheje rindi kuva kuri wowe mu bijabo n'undi wese ryababaje, ndiseguye, basabye imbabazi. Urakoze Godfather. Basabye imbabazi, ntabwo ari uko mumukunda kundusha, mukunda kubaruka. Kandi ikindi no kuvuga ko Kabila ni umuyobozi wacu, abenshi hano nawe ubwawe kandi yarakuyoboye. Ikindi kintu n'indatayoye se uvuga kuri Nyarugabo barangiza bakazana ngo Godfather ngo abanyamurenge bababaye, ntabwo mumufiteho uburenganzira kundusha. Okay, yes kabisa. Urakoze cyane. Reka noneho dufokasinge kuko twari tuganira, abantu bazamuke icyo ndumva kibaye kiriya, kandi n'abari babaye kuba wisiguye ni byiza cyane. Reka dufate Ndahiro, ni wari ukurikiyeho ngira ngo.
nje wazamutse mbere mu cishaho ntaco ndabizi ntuzutinda ndahiro ihangane mikenke ndene ukurikire. sawa murakoze nari ntangiye kuvuga bancishaho bashiraho abandi cyane cyari cyampagurikije kuvuga ariko Godfather arakivuze cyari ikintu cyo kuvuga ngo Moise Nyarugabo ngo aragasibirato bya Wibigaruraga nawe vyarangiye noneho dufukasinge ku bindi nivyo vyiza ngira ngo nimba taco bitwaye kuko nimukomeza kubigarura biraba topike kandi bireka kuba nyuma topic y'imbabazi nta ariko kindi kiba buri gihe gihari. cyose umuntu wese azaba ariko kuyobora ibiganiro ari uwo ari we wese utagomba gukomeretsa abandi bantu ntabwo ari byiza tuzadukora ikintu tugikora kuko n'uje kuvuga na Bibiliya iravuga ngo n'uje kuvuga ijambo banzungurutse uri inshuro 7 kugira ngo rya jambo uvuga ridakomeretsa abantu. Ku ruhande rwanje nyari nababaye cyane ntabwo ari byo kuko naje ntovuga abandi bayobozi bandi ndigiye kuvuga biri mu ruhande rwiwe byamubabaza kabisa. Buri muntu wese azayitwara kuvuga kandi avuge neza. Murakoze. navuga fata ijambo Ndahiro. Godfather icyo yaragiye kuvuga oya nandi kuguha ijambo nabonaga mu ijambo adahari. urakoze. Ngendeye ku commentaire ka mbere yuko mvuga ku bindi kuri ibi ngibi by'abantu bashobora kuba bataragize icyo bakora cyangwa se imyanya bagize itarabujije abantu gupfa. Harimo benshi ntabwo tukwiriye kujya tuvuga bamwe gusa. Hari ahanga mu misinga poetere kwa mugani wa mubijabo aka kantu mukareke kuko mufite defo abantu muganira ha mukururwa n'amaranga mutima ni bibi cyane. Okay, uretse my brother Ndahiro nyumva turi kumwe. Navuze ikintu cyinde mu mutwe urukunyumva ntabwo babitandukaniye n'abandi bajya gukata akantu mu masaha 6 nakoze space bagakata akantu k'amasegonda 6 bakakazungurutsa twumvikane. Nakotinze kuva ku ba generali mvuga ba generali Inusa mvuga ba generali ba lieutenant generali Obedi Rwibasira urimo kunyumva. Yego mvuga navuze abantu benshi bagera muri 20 bamwanga cucu warabavuze bro. Navuze bamwanga cucu mvuga ba Kamanzi urimo kunyumva muri iyo space. Kubera kuva mwaje mwanga cucu kubera ko ari wowe iwabo. Oya no impamvu mbimubajije nuko ni ibintu biri partage. Ego none uretse gato navuze kuri mwanga cucu mugarukaho mvuga kuri Kamanzi n'abandi urimo kunyumva. Ariko kano kantu impamvu nikije kuri iki kintu ntabwo nshaka no kukigaruka ariko nari mpamvu kutakigaruka by the way urimo kunyumva. Ndavuga nti nari mbajije ngo ninde muntu aya masaha Kabila ni byiza araje ariko ashobora gufata ashobora gutekinga over. Ntabwo turabihamye siko bimeze ariko se atekinze over uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazabahinduka nkuko yabikoze mbere? Uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazongera kudukora byose yadukoze? Ndavuga nti suggestion yanjye uko mbyumva nuko twafata mu bagabo bamwe b'inkorokoro tugashaka abantu bakomeye cyangwa muri twakamanga abantu bakomeye. Ndavuga muri abanga baje asanga kuri tele urukunyumva bafite ibyo barwanira kuko ngiye ndavuga nganga ndasubiza amaso nyuma ntabwo ndibwegirwe koze yacu hakava nk'abantu bakomeye kugira ngo niba dufatanyije nawe urugendo tutazagera iriya tugasanga abantu dukomeye dufite n'abasirikare gusa muri politike nta bantu dufite bashobora kumuchallenginga aramutse duhindutse. Urakoze it's just talking ni biganiro. Umuntu aravuga ati ariko wibuke ko Moise Nyarugabo ahari nabandi ndavuga twumvikane. Moise Nyarugabo abana na Kabila. Moise Nyarugabo Kabila mubereye bose igihe kirekire. Ntekereza ko mu bantu bashobora guchallenginga Kabila turi kumwe yavuga B akavuga C urukunyumva. Ntabwo ngiyewe amahirwe na ya Moise Nyarugabo kuko Moise Nyarugabo yakoranye nayo igihe kirekire kuba yamushyiraho igitsure nka bose we bakoranye igihe kirekire urukunyumva. Ntabwo ibi ngibi mwizeye. We need someone wafacinze Kabila bahanganye
urimo kunyumva icyo uko nabyumvaga, ariko cyari igitekerezo cyanjye, wenda aho ngaho niho nanyereye, urukumva. Sinamwita umukozi we nkoresha ijambo ubukandazuga ryo nasabiye imbabazi, ariko icyo kuvuga ko he is not the right person ushobora gufesinga Kabila bagahangana aramutse agiye kuduhinduka na mbere turi muri uru rugendo, turi no mu rugendo bagashyiraho inzego zamye n'ibindi, ntabwo ariwe nabonaga ubishobora nkuko byanabishobora. Turi kumwe, impamvu nabivuga ni iyi ngiyi. I'm not sure niba simbizi ngiye kugeza narizi ko aba muri PPRD mu ishaka rya ntuza rya Kabila bakorana, ariko ntabwo nkuko muzi yarakiba muri RCD. Sizi niba baravuye muri RCD, kandi RCD ni ishaka rigikora, cyo tubyibuka. RCD ntabwo yazimye, RCD ni ishaka rikiriho. So nkavuga nti uyu muntu n'iri shaka ryabo ryamaze gusinzira, eske niwe muntu, it's the right person waba next to this guy, ku buryo bibaye ngombwa kongera kuduhinduka uyu muntu yavuga ati oya sigaho, ntabwo ari uko bimeze, ntabwo twongera gusubira mu bya reka sigaho. Aho ngaho niho naje nibaza, ariko wenda nkoresha iryo jambo ko ari umukozi bamaranye imyaka mukoresha, bidashoboka ko ari umuntu ari the right person ushobora kuba next to him kumufesinga, kugira ngo just in case Kabila aramutse yogiye kuduhinduka nkuko bamaze kubikora inshuro zirenze 2, hakaba hari umuntu uvuga ati na ntabwo bishoboka. Naho ngaho icyo kiganiro cyaturutse, ariko abantu babyumva bifashe ukwabo, bayifata ukundi, rira jambo wenda ritamenyerewe ari slenge ya Godfather. Ikintu ciza ni dusaba abantu bakomeze tureke kugaruka kuri ibi bintu gusa, ni byumvikane ni igitekerezo cawe Godfather. Nkaje mu bijabo ndavuga ngo usibye undi muntu ushobora gufesinga Kabila utari usibye Nyarugabo, Moise Nyarugabo, Maître Moise Nyarugabo, niwe muntu wenyine mbona ushobora kumufesinga. Ni igitekerezo, ntabwo Godfather ibyo avuga ni ari ihame, kuba Godfather avuga ko we uko abibona niko abibona, ariko jewe mbona ahubwo umuntu umwe rukumbi dufiwe imanza zicike. Rero reka dufate Ndahiro, abantu bari kugaruka kuri iyo point. Reka mvuge, urakoze. Okay. Oya, ariko nta n'impamvu, rega nta n'impamvu yo kutabiganira, ariko se ko ari cyo intuza, nta n'impamvu rega mu bijabo ari ukuganira. Icyo ntashaka ni umuntu ukambye impanga agashaka kubigira intambara, kandi twisobanuye, sibyo? Urakoze. Kuganira ntabwo bitagaragara nka ari uguhanga, no, we are just talking. Rega nakwigishwa, komeza. Urakoze cyane. Nanjye ndi umuntu udakunda ibintu bya fanatisme cyane. Umuntu yakora inshingano ziwe nibyo bagomba kuzikora, ariko nanone simba muri fanatisme cyane. Tugarutse ku byo twaganiraga ahangaha, ibyo Godfather yibaza na cyara kiganiro cya mbere nakibayemo, ni ibintu byumvikana. Gutrusting umuntu waguye mu kiyembere biragoye, ariko dufite ingero nawe ubwe yazitanze z'abantu bagiye baba banzi mu gihe cyashize, ariko bakaza gushira hamwe bagakorana kandi bakagera ku musaruro. Ubwo rero ibyo yibaza, ninde uzahangana n'uyu mugabo, ninde wamuchallenginga, ni ibintu umuntu wese yakwibaza, si gitangaza. Gusa ngewe nanjye sindi mu bavuga ngo twizere gusa, oya, hagomba kubaho strategy yo gukorana n'uyu muntu mu buryo ibyabaye bitakongera kubaho. Ariyo mpamvu hari icyo Godfather yageze kubaza mbere, aravuga ngo ese ibibazo dufite kugira ngo bikemuke nuko tugomba kugikinshasa tugafata ubutegetsi. Ari nacyo kintu ngiye shaka kuvugaho hano. Nge numva ko kuvuga ngo intambara irabaye uyu munsi cyangwa amasezerano arabaye, intambara irarangiye, iwacu intambara irahagaze, igihe gitoya muri Nord intambara irahagaze, abantu baragiye bageze Kinshasa, ubahaye ministre, ubahaye umudepite, nkuko bijya bigenda abadepite ugasanga ari umuntu umwe, 2, 3, bikarangira ngo turi representer, nkuko numvise president w'u Burundi yabivuze Kampala, ngo turi representer mu guverinoma, kufata umuntu umwe ukamushyira muri leta, ariko uburenganzira bw'abantu bugakomeza bukahungabana, abantu bakicwa impande n'impande. Ubwo ukavuga ngo ba bantu barahagarariwe nta kibazo, bari muri leta, dore bari muri parlement. Ibyo bintu ngewe nibyo bintu numva bidakwiriye. Numva ko tudakwiriye personnellement, numva ko tudakwiriye kujya ubutegetsi bugomba guhinduka, nibyo ndabishigikiye. Ubutegetsi bwafashe ni bubi, bugomba guhinduka, ni bubi kandi kwa Kongomani bose muri rusange. Ariko ngewe nshigikiye iriya idea kuvuga ngo habeho federalisme, cyangwa se habeho ubutegetsi, habe uburyo habaho nka autonomie runaka ku ma province.
icyo nicyo numva gishobora kubaho, guha uburenganzira bishobora koroshya gukurikirana ibibazo by'abantu bicwa bazira uko minorite yicwa izira ibibazo by'amoko n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuvuga ngo tugiye Kinshasa abantu bagafata imyanya bagakora nk'ibyabaye bakananizwa, cyangwa se abandi bagakorera inyungu zabo, cyangwa n'abashaka gukora bakananizwa, tukagira abantu nk'aba Moise Nyarugabo batuvuganira ariko bakababwira ngo musubire iwanyu. Urumva akaba arimo hariya akavuga uko ashoboye kose. Nta muntu utazi Moise Nyarugabo muri Kongo. Umuntu wese ukurikirana ibya politiki azi Moise Nyarugabo. Impamvu amuzi nuko yakoze advocacy kandi mu buryo bugaragara. Urumva ariko rero ibyo yakoze barabibona bakabisuzugura, ntibituma batadusuzugura ngo batwice batugirire nabi. Rero ngiye numva hagomba kubaho uburyo. Ikibazo gihari muri Kongo ni ikibazo cya ideology iri mu bantu, ituma abantu batatwakira ngo badufate nk'abakongomani kimwe n'abandi. Uyu munsi intambara ikarangira, amahoro akaba, ariko ejo mayimayi zigasubira zigahaguruka n'abandi bakongomani bataba abantu si abanyagihugu basubira iwabo. Hagomba kubaho rero uburyo habaho federalisme, hakabaho force igomba kurengera abaturage muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Iyo force iri netre cyangwa se iyo force irimo n'iyi minorite kandi ikayoborwa natwe ubwacu. Urumva tukabigiramo uruhare muri assemblée. Guverneri w'intara wa Sud Kivu cyangwa wa Nord Kivu arandutira umudepite uri mu nteko ku bijyanye na protection ya minorite iri muri Sud Kivu n'iri muri Nord Kivu. Tukagira abayobozi muri assemblée provinciale, tukagira abayobozi b'amakomine, tukagira abasirikare bari netre, abasirikare beza bakorera abaturage muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Ibyo ngibyo tukagira n'ubuyobozi bwiza buteza ibikorwa remezo imbere, abantu bakava mu byo barimo bakagira development kandi bagakora n'ibyo bakora byose, ubworozi bwabo nta muntu ufite ubwoba ngo barangirira nabi, baranyica, baransubiza iwaje, barambwira ngo nisubire hehe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubutegetsi nabwo bw'Kinshasa kubw'amahirwe bukaba ari ubutegetsi bwiza, ariko ibintu byo kuvuga ngo turebe ku mafoto ngo abantu bagiye kujya Kinshasa, abantu batangiye kubizanamo amoko ngo abiwacu ko batarimo ibi n'ibi kujya Kinshasa, ugashyiramo umuntu w'umunyamurenge cyangwa w'umunyamasisi mu nteko, nta kintu na kimwe bimaze. Nta kintu bimariye umuturage ufite isambu yiwe uri guhinga, cyangwa umuturage ushaka korora uri mu bijabo cyangwa uri mu minembwe, nta kintu bimaze. Dukeneye ubuyobozi bw'ibanze bwiza, tugagira na protection y'abaturage bari mu ntara dutuyemo, ku buryo hazabaho imyaka 20-50 tutongera kubona intambara itagekinga ukabonamo umuntu ngo ubwo wabonyemo umunyamurenge ngo ngo turi represent, ubwo ubonyemo umunyamasisi ngo ngo turi represent. Kubonamo umunyamurenge gusa cyangwa umunyamasisi ntibihagije. Ari represent gute se? Ushaka gusanga umuntu ari umukozi wa mugani wa Godfather, ari umukozi wa uyu Kabila, aho guhagarara inyungu z'uwo nguwo. So ibyo ntibihagije gusa rero. So igitekerezo cyanjye ni icyo, federalisme ishobora kuba igisubizo ku kibazo cya Abatutsi muri Kongo muri rusange. Murakoze. Urakoze cyane Ndahiro, utanze ibitekerezo byawe. Nabyo Godfather yavuze ati reka dutegereze ibizakorwa mu minsi iri imbere, ariko icyo nje nakongeraho, ntekereza ko nituvuga ubuyobozi bubi, aba yahindutse ubuyobozi, izo nzego zose zakubakwa mu buryo bwiza kandi na federalism itariho, bibaye ari yo mahitamo bazaba bahisemo. Ndatekereza ko nabyo byashoboka. Ntabwo twavuga ko federalism ari cyo gisubizo cyonyine, ariko ari ibitekerezo byawe kandi byiza bigomba kubaho. Reka dufate I think wazamutse mbere ni Richi Godfather, sinzi nimba ariko bimeze. Nirica ariko buri iyo bigeze hanga urabizi iyo bigeze mu gutanga ijambo nta kiganiro mpakanye, iyo nsa nkurangaye gato iyobora ikiganiro. Niyo mpamvu uri hano, niyo mpamvu uri hano. Reka mvuge iminota ibiri kandi mu bijabo uburetse gato. Ngewe hari ikintu buriya ngewe hari ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye, sibyo? Nge sindi umusangiza jambo, ntabwo ari ibintu byanjye pe. Niyo mpamvu nakwifashishije ibigeze mu gusangiza ijambo, no ngewe mboneka yo ndi turagurika, ariko bigeze mu gusangiza ijambo I need someone kugira ngo ayobore ikiganiro. So help me.
usangiza ijambo ariko waza umuntu no kunota ibintu bimwe na bimwe nawe utumva ukaza kubiteraho komantere cyangwa se ukabaza ni byiza ntari ndahari nkano yijisha ko bashaka kugira ngo nanjye nigega muri iyi minsi nanjye bashaka kugira ngo numve. Yes, yego Richie umwanya no wawe. Wakoze. Okay. Uko sanze Godfather yasabye imbabazi ariko nari ngiye kumubwira nabi. Nako no kumubwiza ukuri. Godfather ujya wisanzura kuri imihanda rimwe na rimwe ukarengera. Buriya utekereza ko hari revolution iyo ari yose dushobora gukora tutari kumwe n'abandi bakongomani? Ntago bikunda. Ntago turi benshi kandi kuyobora igihugu ntago ari nko kuyobora umurimo wawe cyangwa urugo rwawe. Bisaba ko ariko Godfather yakoresheje ambaravuga ngo nyir'umupfu niwuzo mu bijabo namwumvishe Godfather cyane n'ibyo yavuze ndamuzi kandi turaziranye. Reka manze mbivuge. Buriya n'ikindi unareba hari n'ibintu njya numva abantu bakavuga ngo bariya ngo bariyo ngo nta kintu bakoze abazajyayo bazakora iki. None se ubundi akazi kabo bakora katari akazi ko kuvuga no kuvuganira ni akahe? Amarore yose n'amafonction bagiye bukipa ntago ari amafonction yo gufata imbunda ngo ugire gute. Yari igihe cyo kwiyempoza kandi bari empoje ariko se bari bangahe? Ntekereza ko ikibazo kiba muri Congo ni ideology. Mu gihe tuzabona ubutegetsi bwiza bagomba gutangira za gahunda zo kwigisha abaturage bakabigisha le vivre ensemble, bakabigisha ubumuntu, bakabigisha kubana n'abandi bantu. Ariko ibyo ngibyo ntago bizaba umugoroba umwe, nta nubwo bizagira gute. No kuba bari abagabo uzi guhaguruka mu bantu mu bantu 500 wowe ukavuga ibintu bitandukanye kandi bishobora no kukwicisha ukiyempoza. Iriya niyo ntambara yagombaga gukora kandi barazikoze igihe kinini. Ariko se kuki bitumvikanye? N'uyu munsi uzi kuvuga abantu bakakuvugiriza induru aho ngaho. Twagiye tubibona inshuro nyinshi. N'uyu munsi bakabongera bakabigarukamo. Nuko nabo ni indwara, ni ikintu bumva ko badashobora gusinzira kitarabonerwa umuti. Kandi ni ibintu byose muvuga ni revolution ni yanga ni dakunda tuzongera dutangira indi kuzageza tubayeho amahoro kandi tukabaho muri Kongo dufite umutekano kimwe n'abandi. Si ngombwa ngo ntago bizarangira kubera yuko wenda ingibi biciyemo cyangwa se bitazacamo. Nibinanga tuzongera dutangire n'indi kuzageza tubanye n'abantu bana amahoro. Kandi abazayobora bagomba kubigisha kubaho no kubana. Buriya hari ikibazo kiba muri Kongo. Muri Kongo abantu bameze nk'abantu batuye mu kindi kinyejana. Hari ikibazo cya ideology. Ibyo bintu twabaye mu Rwanda kuva kera. Njya mubona no mu minsi no mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, hari igiro cyo gasanga hari umubyeyi wasenye inzu. Hari abantu bakigira ibitekerezo meme hashize imyaka 30 n'imbaraga mubona byashizwemo. Eske bizatwara igihe kingana iki mu bakongomani? Ni kuvuga ngo rero n'ukuntu Kongo iteye ni igihugu kitigeze kiba developer uko abantu nzumva bavuga igifaransa ariko nuzumve n'ukuntu bateye. Ntago bari abantu bigishijwe no gukunda igihugu, ntago bazi gukunda igihugu byari byo, ntabyo bazi, ntabyo mu maraso. So bisaba kuzabona ubuyobozi bwiza bugashiraho ingamba nziza, bakazana ama programme meza, agahugura abantu, akigisha abantu kubana n'abandi. Nta gihugu kiza nka kiriya, nta hantu heza abantu babaho bakabana. Nayo nibyo kuzaya muvuga hano muza mukibasira abantu baragerageza. Wewe washoboye iki? So kuzana mugasakuza mugatukana. Ntabwo nza kukwemerera kurenga Richie. Ntabwo none se wenjya nkubuza urengera. Ureke ndangiza. Icyo navuze ikintu nemera cyo ni kimwe. Wakurikiye space gerageza. Reka ndangize Godfather. Kandi buriya nta nubwo ari wewe. Kandi uroze utari kugira. Wewe ntabwo ndi buvuge ko ubishaka. Ndi umugabo sinifite ibitekerezo byanjye. Icyo dukora dukangurira abantu. Urumva ko wumvise akantu kamwe oyiburetse gato ntabwo nza kukwemerera Richie. Tuganire neza nk'imfura umanze wumve context. Ubivuze uretse gato. Sibyo? Urumva kubera iki ukoreshwa n'abana mutima se noneho? None se we ntuyafite. Genda gato, uretse gato turagira. Ikintu wakora atari uretse gato. Manza wumve gato Richie, unyumve neza cyane. Urimo kunyumva? Urabisobanuye byose, uragenda utugerekesha uvuga ko bakoze ibyo bagomba gukora, baravuga ntibagomba gufata intwaro. Manza wumve umuntu yateruye interuro avuga ashingiye kuki. Mbere yuko duterura ikiganiro twashingiye kuri revendication zaba basore, uretse gato barwanira baba ibyo ngibyo uri kuvuga uri kutubwira barabibonye barabibona basanga nta solution kuri ubwo butegetsi bubi. Hari ikibazo gikomeye ntibishobora guhindura ibintu.
ariyo mpamvu ushobora ugenda ukareba mu byo basaba. Urimo kunyumva? Yes. Mu byo basaba barasaba ngo kuko ubutegetsi mudashoboye gukora ibi, urimo kunyumva? Yego. Turasaba ko habaho amasezerano, dore dufite igisirikari, mureke tugumaho imyaka runaka turandure iki kibazo kuko leta byananiye kubikora. Turi kumwe? Iyo ideology mwananiye kuyirandura, mureke dukora ahangaha tuha clearing, ababyeyi bacu batahe, tubatuze, tubarindire umutekano, twigisha abaturage bafana nabo ko batagomba kubica. Urimo kunyumva iki? Kuko Kinshasa byananiranye. Impamvu ibi ngibi uri kutubwira, none turavuga ati okay, ibi ngibi niba tusubiye mu butegetsi Kinshasa, niba tugiye gufata urugendo rushyi Kinshasa, unyumve neza cyane. Niba tuvuye kujya mu butegetsi Kinshasa, bivuze ngo tugiye n'igisirikare cyose kiri kurwana uyu munsi. Ibya bindi basabaga y'amasezerano bajyagamo za Rwanda, za Nairobi, za Doha, niba bagiye kuvanaho ubutegetsi, ni ukuvuga ngo bagiye kugenda ibyo kongera, niba bamara kuvanaho ubutegetsi bazasubira inyuma barandura ibi bintu. Siko bimeze? Ahangaha niho navuze ngo kwabo tugiye kujyana nabo harimo Kabila wari warinangiye igihe cyose akatwita barugaruga, cyetse mudashaka kugira ngo tumuvugeho. Eske niba aya masaha ibyatumaga abantu bajya Doha inzira ihindutse tukatwerekeye Kinshasa, tukaba tujyanye n'uyu mugabo harimo batumye amasezerano abaho. Urimo kunyumva? Eske tuzagenda tugereyo twongere kugira abantu bavugirizwa induru mu nteko rero badafite umwanya wo gufata ibyemezo, ahubwo ari ugusaba ari abadepite bashobora kuvugira mu nteko gusa? Cyangwa hari ubundi buryo buzategura tugira ngo abantu bakomeye n'izi revendication n'ubwo butegetsi mu kubushyiraho hashyirwaho imyanzuro bikorwe? Dukeneye abagabo b'inkorokoro batari abasirikare. Nubwo buryo nazamuye icyo kibazo. Okay. Nubwo buryo navuzemo iyo Ndakumva context. Uretse gato kandi ariko uri kumva abantu baraje riki, nageze naho mvuga nti mufate ntanga ingero. Urebe ukuntu abantu batarwa n'amarangamutima gato ngo nubahutse umuntu. Natanze ingero mbere yuko mvuga kuri Moise. Nabanje kuvuga okay, honorable docteur, mumuze kumbwira tayitoze kuko I do respect that man. Kuko space zose nkora hano nkoresha amagambo ye, muve muri birabyo, muve no kuri birabyo kuntuza byo mu nteko yavuze. Mugende speeches nkora hino hano ari imbere y'umunyamakuru amubwira urugero, amwereka abantu bayoboye iyi mitwe yose yabanje ko nta mututsi wari urimo, abigaragaza avuga abawamba diawamba, ajya muri ba Jean Pierre Bemba, byose abisobanura. Buri munsi yo nkoze spaces iwacu nkina amajwi ya nani ya y'uyu papa nani Moise. Turi kumwe? So vuga kuri iki kintu nkamukomoza muretse mwebwe mwazwe mugatahura n'amaranga mutima. Kandi no kuvuga ntabwo gucinka amabere. Nabanje gutondora amazina y'abagenerali bari useless Kinshasa uyu munsi. Urimo kunyumva? Abagenerali bari Kinshasa amasaha bafite umusirikare umwe babiri. Uri kunyumva? Bagenda bakibaguza, ashobora kwitwa n'umuturage n'agaceceka. Turabafite amagenerali. Natondoye izina kurindi. Turi kumwe? Ndavuga none mu by'ukuri niba ibintu biba bikatwa tubona amagenerali bari useless badashobora kugira ijambo bavuga, ndetse n'umusirikare ashobora kuba yashobora kwicwa agaceceka. Dufite Faustin nagoreza ni colonel, hari igihe cyageze riki buri munsi agatonda kuri eta majoro, yahagera avuga turakubonye taha, nta cyaha yakoze, kugeza igihe yaje none avuga ati guhuruza buri munsi biranze, bajugunya Kasiya muri gereza, nta cyaha yakoze. Abo ngabo turabafite. Uwo ni senior officer nka colonel. Dufite andi magenerali murabizi bari Kinshasa birirwa bakibaguza. Abo bose nabavuzeho. Kuki kuba naravuze nkavuga nti iyi myaka yose yabaye simbona ko Moise Nyarugabo bazariya Ruberwa kuba bashobora kugenda bagafesinga Kabila kugira ngo ibingibi bitazongera kuba nacinka amabere. Wivuga ko narengereye. Wenda icyo navuze narengereyeho kandi mushaka kugira ngo umuntu ngera kukigarukaho mushaka kunyereka ko namusuzuguye. Ijambo nakoresheje rangaje maybe rimwe ndisho kuvuga ngo abakanda nzugi kandi atari ijambo nshobora kuvuga ku muntu nka Moise narisabiye imbabazi. Sibyo? Okay, ngenda nakumva. Rero muze munyibasira bituma n'ibyo bintu byose bigira. Mumbabarire mu nyumvi. Nta utanyerera mu kanwa, niba harabayeho kunyerera gakoresheje abakanda nzugi bitari bikwiye, désolé. Ku bantu bari hafi ye, ku bantu bamukunda, ndetse naranyereye. So uburakari bwanyu rero mugere mu amazi birashira. Ntaze kuza kunyibasira hano, uburyo nabivuzemo nabisobanuye. None se n'umuntu uburetse gato umwana ko Obedi Rwibasira leta na generali ko ari generali, nawe umwana we ko afite abasore azana nyibasire ngo naramuvuze. Come on my people. Tega amatwi je ntago nagutwaye aho hose sibyo? Uya nuko mwafashe karakantu kuri ya mugabo kandi naravuze abantu barenga 20. Oya, ikintu ugomba kumenya, ushobora kuba urimo uratanga message nziza ariko amagambo akoresheje rimwe na rimwe
bigatuma na ya message utanze itumvikana. Yewe impungenge ndakumva. zawe zo kuba ari Mhm, toujours le même mhm. ba bandi babigendamo, ese abandi bo bari hehe? Hari uwimiriwe kujyamo muri revolution? Bose ntago bari mu mago yabo, ntago bicaye. Abangaba kuki bo barazi inshinga batuma badasinzira, bakumva ko buri gihe bajoininga, bakumva ko buri gihe bafatirwa ibihano n'isi yose, ariko bakagenda bakabijyamo. Kuki byose tutabyibazaho? Ako bagahaguruka. Ababigiyemo bashasha ntago turimo turabona, bagiteri bashasha ntago babigiyemo. Ikintu gihari, abantu bacu bahora bazi kublamingana, ari ukareba we initiative yafashe, we arashaka kubana n'umuryango we, arashaka kubaho neza, ariko arashaka ngo bikemuke, kandi bikemuke neza. Rimwe na rimwe ushobora no gusanga challenges bahura nazo tutazizi. Ni gute ushobora kugenda ugakontorora abantu miliyoni 100 uri wenyine? Ese wowe uteye gute? So ikintu kimenya, tuzagabanye kublamingana, ahubwo umuntu wese azajya areba uruhare rwe, n'abari hariya tubashigikire. Nsigara numva ama space hano ngo bakaza ngo nta mwene wacu twabonye, ngo nta mwene wacu, kandi ubwo nawe ari kuri space. None se wavuye kuri space ariko kujya Rice, ahangaha guteblaming? nawe ntabwo Ibyo nzi ngibyo ko ntabwo wambera ari uwo. wowe, ibyo ntabwo ari Oya, wowe. ndavuga Ubwo bariya ndimo bantu, ndavuga oya muri ndabizi rusange. ababikoze, uretse gato. Mm. Mu by'ukuri none se aba babikoze Mm. amaspace bakora ntuyazi? Oya nabasare. Mufata umwanya mukayateraho konte. Nose kandi nibwo bahindutse, bahinduka bene wacu, buri munsi birirwa Oya turasura bariya bavuga bo ati uyu babamare. munsi turavukana, ejo bakitwa abandi, bo tuvukana muri Aha, context. abo ngabo bari kubataho umwanya. Ya, ubwo n'urugero Mm. ndimo ndatanga, ariko ibintu byose bijya bica hano ku mihanda, ugasanga byazanye amapolemike y'ibintu abantu bagenda baganira. Gusa njyewe iyi kibazo bibajije gifite ishingiro. Wa mugani, Mm. ni gute ushobora kuvuga ati n'uyu mugabo ko tumuzi n'ubundi bagenda bakagaruka, ariko nkubwize ukuri, byanze bikunze hariho experience bafite, byanze bikunze hari uko bamuzi. Ikindi cya kabiri, gusuzestima Kabila ukamufata nk'iki. Kabila ni umuperezida wayoboye kiriya gihugu imyaka ingana kure, yatanze ubutegetsi mu mateka ya Kongo, yatanze ubutegetsi neza. Uyu munsi afite nibura ngereranyije nibura igice cy'igihugu gishobora kuba kimuri inyuma. Ni ukuvuga ngo biroroshe ko ideology na revolution izumvikana mu bandi bakongomani, kuko ntabwo tuzayikora kubera ko twe turengana gusa. Buriya Kongo ifite ibibazo byinshi, n'abandi bakongomani bararengana in their own way. Twebwe dufite umwihariko yuko batudiscrimina, ariko nabo ntago babayeho. Kongo ibayeho, ntago ibayeho nk'igihugu. Ukuntu babayeho abakongomani bafite ibibazo biteye ubwoba. Ni ngombwa rero ko tuyikorana n'abandi, ariko byanze bikunze ntumbwire ngo bazongera guhaguruka. Baragiye bagirana Kinshasa si ubwa mbere, ibintu birahinduka. Kandi ntabwo twari kugera ngo kubera ko ngo ariko twari turi muri revolution ngo tuvuge ngo turiharira imyanya yose ifata ibyemezo. Twagomba kuba turi kumwe n'abandi bakongomani, surtout ko twebwe turi abantu bo muri este, nta nubwo abantu bose bari batuzi. Uri ushobora no kugenda ukaba Kinshasa bakakwita nk'umumalenke cyangwa mu kindi gihugu, nta nubwo banakumenya naho uvuye. Kiriya ni un pays continent mugari nk'uko babivuga, ariko mugomba kumva ikibazo mukakiva muri context yacyo n'igihugu tubamo. Byanze bikunze tuzakenera kubana n'abandi, ariko ibi ntabwo byose bizagenda nk'uko tubishaka. Gusa niba nafata n'igihugu bizatwara igihe kugira ngo iyi na ideology bayirandure, tubane n'abariya bantu. Mugomba kubyumva, tuzahora duhozaho. Ahari wenda twebwe turiho ntabwo bizakunda 100%, ariko wenda mu bana bacu n'abuzukuru bizageraho abantu babana amahoro. Still haracyakenewe imbaraga za buri wese, haracyakenewe contribution ya buri wese. Ibintu byo kwirirwa duterana amagambo tunablamingana, ahubwo twese tukadukwiye gufasha bariya abantu, tugahaguruka n'imbaraga dufite n'amafaranga dufite naho twagiye hose, tukagaruka tugafatanya nabo, bakabona ko nabo bafite nabo barimo baravugira, kandi tubari inyuma, ariko twe kubaca intege no kubakurikiza amagambo atari meza. Murakoze. Na Richi, nakubaza akabazo. Wihuta Ndihuta. Ndahiro, iyo ureka kugira ngo tubanze dufate abataravuga kuko hazamutse abantu benshi. Okay. Ya, Richi, ibyo uvuze ndabyo turemezanya byinshi, ariko ndakubaza, ushobora kuvuga ngo Kabila yatanze ubutegetsi neza gute kandi twari under attack kuva muri 2017 nk'abanyamurenge? Murakoze. Ubutegetsi mvuga yatanze, mvuga ukuntu yahinduranyije ubutegetsi na mugenzi we, ntago navuze muri kayi wacu. Ya, muri kayi ntabwo kuri giye ntabwo iwacu hari intambara, ariko se intambara zo hari hafi ya Kinshasa y'abateke n'abayaka ntizihoraho. N'igihe twari dufite ibibazo nabo bari bafite biriya bibazo. Kiriya gihugu kimeze nk'aba kiyobora freestyle. Kwa kundi bakubwira ngo umuhanzi ngo ari abahanzi batajya bahimba indirimbo ngo ajya muri studio bagashyiramo ingoma ngo gahita ngo arekura imirongo.
na Kongo niko imeze, kimeze nk'igihugu kiyobora. Kiriya gihugu iyo bakubwira ukumva yuko muri Kongo hariho imitwe irenga 200, ubu ngubu irimo iragira 300 yitwaje intwaro, ni ukuvuga ngo presque the average man wese wo muri Kongo, umugabo wo muri Kongo ntago azi amahoro uko ameze, ayashakisha agatuza. Nimba hari imitwe ingana gutyo mu gihugu kimwe, ugomba kumva ko kiriya gihugu gisa nkaho kitayobowe. Noneho twebwe hariho n'ako kantu ko kuba bari frustré yuko bavuga ngo noneho twebwe ntituri baratureba bakabona tutari bene wabo, dufite umwihariko. Ariko ubundi igihugu cyose kirapfuye. Kisekedi ntabwo yabivuze, ntiyageze muri office ibintu bya mbere yavuze ngo mboka ikufi, ntiyabyivugiye. Buriya watekereza ko biriya bintu yabivuze ari perezida abikuye kuki? Yasanze nta kintu na kimwe gipanze, hanyuma nawe ahita flowinga, ahita agenda nyine araflowinga freestyle. Mu by'ukuri reka ndekera. urakoze Richi, gusa akantu nabwira Ndahiro, intambara kubaho wenda kuri kese y'iwacu yari yibanzeho yari ihari, ariko Ndahiro wibuke ko n'ubundi hari hariho inzira zo gushakisha uburyo intambara yarangira. Wigeze kubona Maître Moise Nyarugabo na Azarias ndetse na Bitakwira mu Minembwe baje gushakisha amahoro. Biriya ni ibintu zose bikwereka binakugaragariza ko nubwo intambara yari yabaye, kuko kiriya gihugu kontrolira mitwe biya bitoroshe, ariko byibuze wavuga ati Kabila nubwo umwanzi yari yamuciye muri humye, ariko bari barimo bashakisha uburyo intambara yarangira. Wabonye Moise Nyarugabo hari akamanyura aza guhumuriza abantu. Ariko se nakubaza, iyi myaka yose Gisegeti amaze manda zombi, wigeze ubona byibuze hari ikintu yigeze akora agaragaza ko iwacu cyangwa se iwanyu habera intambara? So kuba intambara yoba no kuyirwanya ni kimwe. Reka rero dufate undi wari ukurikiyeho, yari Kivuitiro, akurikirane na Mukata. Abantu bafata umwanya akurikirane na Intare nziza, nintabakurikiranye neza abantu babaye benshi mwihangane. Kivuitire hanyuma Intare nziza. Kivuitire urahari? Muranumva Godfather cyangwa iki? Ko ndabona abantu turakumva cyane mubi. Okay, ntare ngwino ufashe ntuza, ndabizi nawe uri inkotanyi cyane, mbabarira gufasha mu bijabo. Ndaje ndahari, ndatega amatwi kandi ndashaka Kivuitire ntahari, Intare nziza nafata ijambo. no mu bijabo banyise Intare nziza nsikire Hari Intare mu bijabo kandi yambu cyane. Sinari mperutse kuzamuka, ariko kenshi nkunze gutegera. By'ukuri nzi numva mwamusimba ko turabyina umuziki mbere yuko bashiramwe nyine uwo muziki, ko turabyina mbere y'umuziki. Sinzi impamvu kenshi dukunda kuririmba Kinshasa. Ese ubutegetsi buri centrale tubukeneye hiki? Kweki muto ndabizi byanga byakunda bari abagabo, zino space barazikurikirana kandi tidutegeka, turasaba. Kubera iki igihe mbona ko tugiye kuja Kinshasa ntagemeka tugasaba yego Makenga azagende Kinshasa, ariko agenda avuga ati ndaberekeje imyaka 2 ngaruke, asige Sematama na Bodwe basigare muri Kivu zombi. Ese muzamubwira ngo kuja Kinshasa dusize ya Kutumba na Biloze bishambuke batararimbuka, tusaba tugiye kugira gute? Uwo ni wa mutekano w'amajoro 2. Ariko jewe uko mbitekereza ntitwokagombye kuba turirimba Kinshasa kano kanya. Yagukoze mu jisho ntihumirije, murabizi ikirura kiryamye ruhande rw'inyama kirahuma. Ese mutegereje ko muragira ngo uno mwanya tuvugana Kabila n'intwaro dufite, uko twatwirasesheje niko yaduhindukira nigeze ibonye izo mbaraga. Ahubwo jewe nkaba numva twokangurira abayobozi bacu, abantu bari imbere, byanga byakunda turi bato ariko ntituri gito, ari abantu bakuru bokumva n'ibyo tuvuga wenda bakabibyaza nk'umusaruro. Tidushigikiye kuja Kinshasa kwabo bose, bagende Makenga agende cyangwa se inde agenda aherekeze Kabila Kinshasa,
ariko tumenye ko Sematama na Bodwe cyangwa se n'undi na Ngarura basigaye muri Kivu zombi barandura ikintu bita milisi n'ubushobozi bwose byo kwirwanaho birangire tugira ingabo ziturindira umutekano. Ikintu kimwe mugomba kumenya, nimba uno munsi Kabila ari Kinshasa ari Goma, nako Nyarugabo ari Goma, Nanga ari Goma, nuko habayeho twirwaneho, habaho M23, Makenga aja muri Sabyinyo, Sematama ava muri leta araza, Umunyamurenge ariko yicwa, Kabila atwita ngo turi ba Rugaruga. Ese muzamubwira nagera Kinshasa azavuga ati ubu nyine birarangiye, jewe ku giti canje munkundiye twotangira gusaba ikintu ca mbere. Kinshasa irakenewe pe, ariko tituyikenewemo. Amahoro tuyakeneye iwacu, dukeneye kurandura ikintu bita amacakubiri aho kiva kikaja. Duherekeze abaja Kinshasa, ariko tugira abasigaye iwacu basigare barinze igihugu. Ahasigaye nibagera imbere bakaduhinduka, tuzaba dufite imbaraga za backup, tuvuge toke muraduhindutse sawa turagumana mugumiriye. None tubure umwe ariko ntitubure bose. Afande Nkunda yigeze kuvuga ngo Ntare nziza ushobora kuba waje wenda utinzeho. oya nabategereye byose. Dutangira nibyo twavuze ko nubwo haba gahunda yo kurira Kinshasa, icya mbere kigomba kubahirizwa n'ibyo M23 twirwaneho irwanira, ibindi bizaba nyuma. Bivuze ko ibyo saba zo kuguma hariya, ibyo byo watinya wenda cyangwa se wavuga ko byamaze gukunda ntabwo yaba yibeshye. So icyo twifuza rero, ibyo ni ibyifuzo byacu tuba dutanga, ariko twibande cyane twumve ko mubijabo ndabyumva kugira igihugu cyose ni icyacu. Ndabyumva kugira ngo wenda tureke tuze no guhana abandi mwanya ko je nawe turi bako host. Jewe ubugiti canje Afande Rora yigeze kuvuga, aravuga ati inkoko twe tumeze nk'imishwi, mbese inkoko irindira abana bayo aho ngaho ntireba kure, ariko agaca kaza karangiza imishwi iriya mu kirere kakaza gatora mu umwe. Ese uku nguku tuzakomeze tube imishwi nani byana by'inkoko bazaza komeza batore mu umwe? Tugomba kugira ahantu tubarizwa, tukaba muri yo leta, ariko dufite imbaraga, dufite umutamenwa, ejo n'ejo bundi baduhinduka tukagira na backup. Kandi ikindi kintu kimwe, kugira ngo natwe tuzagire ngo ejo tuve kwibere ducuke, nuko tugira abantu bacu bakomeye, ari bo babunga bazagenda batora mu umwe, tubarindira iwacu, ejo bazadukamire tunacuke, ko tuzakomeza turi impinja. Murakoze cyane, dukomeze duhana abandi bakurikira Kivite n'imbagarite cyangwa se ukurikira ni Mukatandango. Yari Ntare nziza. Intare nziza ko ndabona ari hasi, kurabona we yazamutse. Murakoze. Ndamubona. Okay. Buriya rero mwaganiriye neza cyane, Godfather ko yagiye ntabwo baragaruke. Ndumva nifuza ko Godfather agaruka tukaganira gatoya mbere yuko nanjye ngenda. Aragenda gute kandi ari we ko host? Mu bijabo Ego turakumva Godfather, nawe ndizera ko akumva, wakomeza and then noneho muraza kuganira nazaba kumva kuko ndabona mutinze kandi ndabizi ko akumva. Okay. Ndagira ngo gakeya mbanze mbashimire kuko ikiganiro cyiza twaganiriye, twavuze ku mateka, ariko twibuke ibintu bibiri. Muri Kongo hariyo ibiri mu kuba, twese turabizi, abarwana barwanira amahoro, kandi ayo mahoro barwanira ntabwo barwanira abavuga ikinyarwanda, ntabwo barwanira abavuga igifaransa, barwanira umutekano muri rusange. Rero nituza ahangaha, twebwe intambara dushoboye ahangaha ni ukureba ibitagenda neza tukabivugira ahanga kuri space, kuko abari ku rugamba bararwana. So mu gihe barimo kurwana, njyewe ndifuza ko mwa bantu mwe twese tufite icyo duhuriye ahangaha. Ntabwo umureba bamwe muri Amerika murabizi ko ubu burakeye, mu bihugu bindi burije, twese duhuriye ahangaha kugira ngo tugire bigano tuganira. Iyo rero uje buriya mu kinyarwanda bajya baca umugani ngo niwumva bavuga uzamvuganire, mujye mureka tujye tuvuganira uwo udahari.
tuvuganire n'uhari tumukosora agihari. Impamvu ibi mbivuze ni iyihe? Speech imwe niramuka ibaye, icyo dushoboye, intambara dushoboye ahangaha ni ukurwana icyadutandukanya, icyatushyira mu macakubiri, icyatuzanamo ibintu byo hirya no hino. Hejuru muzajya mu gitondo cyane bumve ngo rega ngo nubwo ngo bari abantu barimo kurwana ngo kuri space ngo twumva ngo harimo ibice ibi ngibi, harimo ibice ibi ngibi. Kandi icyo nizera neza ko FC M23 ifite abatuyoborera ku rugamba kuri foreign barimo kurasa, hari n'abandi mu bijyanye na politike. Sinzi nimba ibyo bintu mubibona. So iyo turimo kuganira ahangaha turimo kujya inama, ntabwo turimo kugira ngo tuvuge ngo hagiye kubaho iki, sibyo? So nitujya tuvuga tukavuga ngo wenda Godfather yavuze iki, nangwa se mu bijabo yavuze iki. Mu bijabo mfite ubushobozi bwo kuza aho bwani mu bijabo, ariko rya jambo wavuze hariya ni muri rubanda nyamwinshi, ntabwo barimo kubona ko dukeneye kwiyubaka, ahubwo barimo kutubonamo ko harimo amacakubiri, sibyo? So niturwana intambara, twebwe intambara murimo kurwana ahangaha ntababeshye, ntabwo muri kuri front, murimo murarwana intambara imwe irimo kuvuga ngo haje Kabila, haje FC, haje M23. No, ntabwo ari ibyo tugiye kureba. Ubu dutekerereza arimo kuturebera ibiri imbere, ahubwo turebe tuti se ahangaha byagenze gute. Ayo niyo makuru ya mbere twagombye kuba tuganira, tukavuga ati ariko nanone dukeneye kugira ngo ibi bizabeho, bizagende gutya. Nimba Kivu bayifashe, haje uyu nguyu, byagenze gutya, uyu muntu hari cause yigeze atera, dufate topic tugane, tuvuge ngo uyu muntu hari cause yateje. Ese ni iyihe solution kuri cause yateje? Ariko nituzo twita intwari, nkaza nkavuga ngo ngo Godfather ngo uzi urugamba yarwanye, ngo uzi ko yahostinze, ngo space ngo abantu bajyaga bavuga. Ntabwo ari intambara mu Rwanda. Abayirwana bari kuri front, ahubwo tuze tuvuge ati turi kuri space, hari abarimo kwita bavuga ngo nta ntambara yo muri Congo irimo kwica abanyamurenge. Ijwi ryacu rivuge, ryerekane ibirimo kuba, ryerekane ibyo dukeneye guhinduka. So nituza tuvuga ngo byagenze gutya, ngiye buriya kari akantu muba mwavuze ngo runaka yavuze gutya, runaka yavuze gutya, muba murimo kwivamo. Ntabwo ariyo demokarasi, ntabwo ari ikintu twagombye kurebaho. Bamwe ni batoya, abandi ni bakuru. Twagombye kureba icyo bita unity, icyo bita umutekano, icyo bita mbese ikintu cyose kitatuma hari umuntu wese watubonamo, especially ibigarasha nibiramuka byumvise uyu nguyu mu bijabo avuze Godfather avuze mu bijabo intare batinya, avuze mu bijabo gutyo. Nta muntu urimo kutubonamo unity, sibyo? Iyi rero byo muvuga ngo ibyo tuvuga ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. So nimureke ibyahishuriwe abanyabwenge, tuba ari twebwe understanding ibyahishuriwe abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. Ndagira ngo bibe ubumwe, bibe unity, bibe kureba issue dukeburane mbere yuko hajya kuba cause. Mu by'ukuri njyewe nkunda zino space, nkunda kumva inama muduhereza, nkunda kumva uko byagenze uyu munsi, habaye gufata byamaze kugira gute. Ikibazo nuko turimo no kuvuga, ntago muzi ubuse tuvuge ko ntago intambara irimo kuba, ntago abantu barimo kurwana, twavuga ngo yararangiye dutangire kwipanga ubuyobozi into. Ntago ari ibyo. Ahubwo kureba ni ikihe kintu gikenewe, ni ikihe gikeneye kwiyubaka, ni iyihe nkunga ikenewe. M23 irabura iki, FC barabura iki, ni ibiki twakoze contribution kugira ngo bano bantu ba advancing. Kodeko murabizi ziriho, ni ukugira ngo ibone imisoro n'amahoro. Iyi misoro n'amahoro ni ukugira ngo babone uko bakora imihanda. Tuvuge ibyo bitwagombye kuba tureba advancinga muri cause y'ibirimo kuba, muri security irimo kuba. Ntago kugeza isaha Kabila yinjiye muri Goma kubera yuko hari intambara. Ibyo ni twagombye kuba twavuga ahubwo nibaze noneho dutangire kureba umutekano uko wakwe extendinga, uko haba infrastructure.
ibyo kuvuga ngo uyu nguyu ngazayobora ntabwo wanabivuga, ariko wanabivuga ubu ngubu we wahindura iki? Wicaye kuri Twitter ahangaha urajya gushyiraho amatora uvuga ngo ngewe ntabwo nshaka ko runaka ayobora? No, uhari aradutekerereza kuruta uko dutekereza twebwe. Ntabwo mwari mwumva ijambo na rimwe rivuga rya Afande Makenga, ntabwo mwari mwaryumva rivuga kuri Kabila. Welcome, buri mukongomani wa Senaze. Ubu tuvuge ngo Godfather kubera ko ngo yavuze ngo ibi ntabwo ari buze mu Rwanda, no. So, ahubwo ni ukuvuga hari ibyo Godfather yavuze, hari ibyo Kabila yakoze, ibyo turabyacuzinga. Hariho kubivuga tuvuge tuti ngewe umuryango wanjye wagize ibibazo kubera ibi, kandi yari umutegetsi uyu. Icyo gihe naramuka hageze ni hajye no kuba na decision ivuga ngo uyu muntu najye kuyobora, barareba bavuga ati ariko mu gihe wari ufite Imana ntabwo ugeze uyihereza amavi ngo uyisenge. So hamwe twese duhuriye ahangaha tuvuga ku bijyanye n'umutekano, tuvuga ku bijyanye na Congo, please ndabasabye twige ijambo ryitwa ngo nusanga bamvuga uzamvuganire, nusanga ntagoramye uzanyobora inzira nziza. Ariko ndabasabye tube umwe, tujye duhura kuri space tuvuga ngo iyi niyo topic tujye kuvuga, kandi topic irubaka iki n'iki n'iki. Godfather yari yarabihaye umurongo kera, hako dusigaye tuzi ugasanga haje pasiteri barimo kuvuga ngo bizagenda gutya. Who are you to speak that bizagenda gutya? Wari wicaye ngo hariya ngo urimo urasi isengesho? Ntabwo okay, isengesho ni byiza, ariko nawe kuje ukavuga ngo bizagenda gutya na gutya. Ntabwo uri ku ntambara. Wowe uwatangije iki gitekerezo yagitekereje azi ko wari uhari, afite uburyo ya planinze adutekereza kuta, ahubwo tumuhe imbaraga zo kuvuga ngo bigende gutya na gutya. Murakoze, ntabwo nshaka kwinjira mu bintu byinshi, but politically let's be unit, let's find the power of defending our friends, defending our country by speaking what is happening instead of speaking something that is not gonna make a sense in this world. Thank you so much. Yes, urakoze cyane, intare nziza, uganiriye neza kandi ufashe umwanya utari munini, utanga message nziza. Ari naco njewe nagira ngo wenda seno nugarura mugenzi wanje Austin. Ntabwo ntekereza ko aho AFC igeze uyu munsi ntabwo dukeneye ibintu byayo, ntabwo dukeneye imvugo zo kuvuga ngo turaje Kinshasa kugira gute. Kinshasa niho haduteza ibibazo, Kinshasa niho hari ubutegetsi bwa Congo. Ibibazo byose duhura nabyo ntabwo umuzi wabyo uri wacu, ntabwo uri muri Kivu, ntabwo uri muri Nord, umuzi uri Kinshasa. Rero kuvuga ngo turaje Kinshasa kugira gute, ndumva kwaba ari ugusa naho dutekereje hafi. Kandi yigeze kubivuga neza, aravuga ati mutekereza ko tuzagira igihugu tuyoboye twebwe twenyine? Bizukuri kuko tuhaye tubibona ayandi moko, izindi mbaraga ziri kuza umunsi kubone muri AFC. Natwe nk'abantu bashikiye revolution ndumva twagombye guheza welcome abandi banyekongo, tukabereka ko dusanga ibihugu, tukabereka ko twese mu gukorana hamwe hari icyo twahindura, uko twakumva ko hari ibyacu. Yego birahari, ariko umuntu avuga ati turagiye ejo bundi dutukwe muri parlement. Hano twese nta watutswe ni uri hariya. Sinzi impuhwe mufite, watutswe ni Moise. So sinzi ukuntu mpamvu ngo watutswe, ni ubizi ni watutswe, ni nawe uzi icyo ashaka, ni nawe uzi icyo yukora kugira ngo ntatu. Sinzi ukuntu rero tugaragaza impuhwe cyane gatoya, soze beza abandi. Sinzi ukuntu twagaragaza impuhwe cyane kurusha Afande Makenga muzi imyaka hariya. Mutekereza ko abagabo badatekereza rimwe na rimwe? tuba tubanza dukoreshe n'imvugo yoroheje. Ntekereza ko icihutirwa cyane kiza ku mwanya wa mbere ni ukuri Kinshasa, kuko ibibazo byose bya Kinshasa. Niko mbitekereza, ni ibitekerezo byanje. Reka dufate Kivu itere. bitewe mu byo Ni ngiye byiza. komantere yanjye wenda ni ugutanga nka clarification ukuntu. Kwanza d'abord merci Godfather kuba wabashije umugabo nusaba imbabazi. Godfather umuntu gukosa, twese turakosa, ariko umugabo buriya nusaba imbabazi. Kivu, be
ubu mwamaze kungira umunyabyaha, namaze guhinduka umunyabyaha ku buryo munshize ku gatuti gutya, ntabwo mushobora kureka iki kintu tugakomeza topic tugatanga oya ibitekerezo kubera iki? ndagushimiye kubera ko benshi bakosa ntibumve ko imba ari ururimi rwawe. Nanyereye mu kanwa, ntabwo nakoze ye kuba wanyereye mu kanwa ukemera ko wanyereye n'ubugabo. twabiganiyeho njye nawe. Yego kuba wanyereye ukaba wibwiye abantu ko wanyereye buriya n'ubugabo. Benshi baranyerera hano ntibabivuge. Oya no ndahanga kubera abantu nakomeze topic niko kwiza urumva. Yewe nibyo ngiye gukomeza rero ko umuntu mu buzima ushoboye kandi ushobotse, urumva. Yego kuba umva muri ntabwo ngenda umuntu ushobora kuzanga nanyereye, ndiho kubera abantu. Iyo nakoze ikosa ndisabira imbabazi kandi ngashira amana. Rero kuba usabye imbabazi n'ubugabo. Hari ababikora ndibaza urabiza ababikora ntibasaba imbabazi sibyo. Rero kuba ubikoze ugasaba imbabazi nabyo ni byiza. Icyo nari nshaka kuvuga wenda n'abantu bavuga ngo abantu bagiye Kinshasa, buriya Rubego yagiye Kinshasa kubera amasezerano ya Sansi twese turabizi. Il a été vice-président, ntabwo yagiye kubera Kabila. Bamwe ko baravuga ngo Kabila ni boss wabo, c'est faux. Yagiye kubera urukundo rwa Kabila cyangwa imbaraga za Kabila. Bari bafite ishaka ryabo kandi ryarikomeye aryo RCD. Aba president ye vice president yabaye ni vice president buriya muraza kunkosora. Kuva 2006 Rubego yongeye kuba ministre je crois 2016. Ni buriya nibyo muze kunkosora Godfather. Abantu mu blaming ntacyo yakoze muri ibyo bihe yabaye yikorera ari umu avoka, afite biro y'ubavoka, ari umu avoka ya Kinshasa n'ahandi muri Afrika. Rero uwo muntu utarabaye utarufite inshingano na zimwe nubwo yari kuzigira tuzi buryo hari abaye, sinzi ukuntu mushaka kumublaming ntacyo yakoze. Abaye ministre wa ministre ishinzwe ibintu ni ministre banayikuyeho decentralisation. Buriya abaye ministre wa decentralisation. Il a essayé kwemera ikintu za Sun City byabyemejwe bibaye inzitizi birananirana commune ya Minembwe. Il a essayé kugikora kiriya kintu cya commune ya Minembwe duhabwe commune, un simple commune là uno mama bazobabyarira bagende kugira gute abana babona ama certificat de naissance. Mwabonye uburyo bakigwanyije. Ni nacyo cyatumye bimuvana hehe, bimuvana ku ministre. Unumaruze kuvuga ngo umuntu ntacyo yakoze, c'est faux. Yarananijwe, yaragerageje tiyahemutse kuko tuzi abagiye Kinshasa bashike barahemuka. Donc iyo muvuga ngo abantu babaye Kinshasa, il faut babaye Kinshasa bafitiye imyanya, bafite capacité gukora iki. Aheruka umwanya igihe ari vice president, ahandi yabonye umwanya n'ejo bundi 2016. Ibyo yagerageje twarabibonye, commune yaragwanyijwe. Ariko wenda icyo twomushimira nuko atahemutse ngo nawe azatwita abateroriste kimwe n'abandi. Yiteme 23 abateroriste ngo bari abantu n'abanyarwanda ngo n'abateroriste. Wenda icyo ni ikintu twomushimira kuko benshi bagiyeyo barahemuka. Abantu Moise nawe bamuvuze. Moise ntabwo ibyo yabaye ntabwo yahabaye Kabila, ntabwo Kabila ari boss wiwe. Baformiye coalition yitwa FCC, ni Front Commun pour le Congo nimba nibuka. Hayari mwa composante y'ama parti politique. Moise Nyarugabo yabaye ndibaza ni ministre wa économie dans 3 mois. Dans 3 mois avanwaho ndibaza abasenateri 2007. Muze kunkosora n'ibintu biri kuri internet umuntu yongerera ururimi. Aza kuba senateri wa Kinshasa. Nta ruhare Kabila yabigizemo je crois ndibaza ico gihe kuko bari muri opposition bari bahanganye na Kabila. 2011 yaje kuba imbere rapporteur wa Sena. Ico gihe bari muri opposition ya Kabila, bari bahanganye sinzi cagiye imba mwibuka n'ijambo Moise Nyarugabo yamubwiye muri ensemble, aramubwira ngo si Tigris sinzi kuntu buriya yamubwiye ngo si Tigris ne glissez pas monsieur le président. Ne glissez pas, si tu essaies tu vas tomber. Yabimubwiye monsieur Moise yari muri opposition. Yari reporter a joué wa Sénat. Il a essayé kuba député cyage 2011, il a échoué. Twese turabizi. Uwo muntu sizi kuntu mukondana kuko twagombye kumushima kubera ko ntiyahemutse nk'abandi, ntiyakubitiye induru abaye baribwa, ubwo yashize urutoki hejuru kuba arakavuga ngo bene wacu ko bararimbuka. Aho yabaye député ni 2018 nibwo yatowe
muzi nawe ibyo yahuye nabyo twese twabonye ibyo yakoze rero uwo muntu sizi ukuntu ushobora kuvuga ngo Kabila ngo ni bose c'est faux ari muri coalition imwe na Kabila ya FCC kandi sizi ko mwakurikiye ibyabereye kuri Goma ntabwo Kabila yaje kwifatikanya na M23 sizi ko mwabonye n'ikinyamakuru n'ikiganiro uriya mutipe esaza w'umuntu muri manye umuntu bari kumwe na Kabila yavuze ko batifatikanyije bataje muri coalition ya FCC ya FC yavuze ko abantu icyo dusangiye wenda ni impamvu ya Kisegeti yo kumukuraho ariko ndiyavuze ko bagiye muri coalition donc turaanaliza n'ibintu by'amapolemike ntabwo Kabila yabaye chef wa M23 ntabwo Kabila yabaye chef wa AFC ni ibintu byaciye mu kinyamakuru cya Jeune Afrique ejo bundi narabisomye kandi twese dufite ama contact wenda mwobaza abantu bari kuri wenda ntanaguciye mu ijambo ndatekereza nubwo baza muri AFC ni alliance ikubiyemo amashaka menshi ibyo bishitseho ni amaboko imba nanga byemeye na Bertrand Bisimwa na coordina na Kanyiki na fande wacu wa revolution Makenga niki jewe bimbunganyije ko aribo baduhagarariye ko bareba inyungu zacu ziri babikoze baba nibo baturebera inyungu zacu nibo barebaho ico bahagareye Makenga yariya baramushaka kuri drone n'importe kabo murasa hari hariya ntameze nkatwe nanje namubijaba na Godfather ninde nta urusha rura rugama Makenga yari umugariyemo yapfushiriza abana nta ukundira revolution kurusha Makenga urumva nimba Makenga avuze ngo dukora iki ndinde jewe ku challenging ahubwo no mwegera kamara impungenge urumva nico nashaka kuvuga nugo rugendo ikindi rubegwa ikindi ndibaza rubegwa yagize uruhare ni muri constitution yanditswe 2006 mugiye neza ari mu bantu bagize uruhare muri constitution ariko ibyo zose tuza tuvuga nyine tuza twibagira ko twe dufite ikibazo twisangije cyo kuribwa ni ikibazo twisangije gitandukanye n'abandi bakongomani nubwo ubu nyine bamwe ejo bundi ari umuntu wili umuyobozi wacu wili inshuti baramunomye kuba umuyobozi wa FC hari abantu bamwise umunyarwanda ariko nyine benibso abariyanti tukaza tubitaho urumva ahubwo ico numva nuko twaka twegera abayobozi bacu ubwo bakatumara impungenge ku madecision aba yabaye tudasobanukiwe naho ipolemique ni namakuru wenda benshi badafite nazana polemique y'ubusa nugo rugendo nashaka abantu bumva Azaria Singularité avec Kabila c'est faux yagiye muri coalition ya FCC ejo bundi hamwe na ba Moise donc niyo nashaka kurangiza meshe ikindi dushigikiye revolution ntabwo ni imbaraga n'urusasu turasisha umwanzi ndibaza umuntu wese udutiza imbunde ngo turase Gisegeti twomwanga meshe Arakoze cyane intare hari yakurikiye nde nimba ntibeshe yari mukata ni kanda mukata ya mukata bitune mukata na kanda tiki ni mukata mukata urahari ya ndahari Okay. ya murakoze cyane gusa icyo nari ngiye kongeraho nuko Godfather kivuyitire ntabwo yasabye imbabazi yavuze ko ari ururimi rwanyereye ariko ntabwo yasabye imbabazi icyo ngicyo naco ugomba ariko mureke gukomeza ibintu my friend sibyo banza rinde mureke gukomeza ibintu Godfather yabivuze murakomeza musubiza inyuma kandi nta nyungu cyane irimo Godfather yavuze ko ibintu yavuze amagambo yavuze nimba hari abo byababaje abisaba imbabazi ariko muri gukomeza kubigaruka mu bijabo wambaye ijambo cyangwa manuke hasi icyo ushaka nimba icyo ushaka niwe kose manura ariko ntuntegeke ibyo nshaka kuvuga so nategereye nari muri space nasabye ijambo nazamutse rero ntumbwire ngo ntubikomeze ntugire gute ntuvuge gutya uvuge gutya so ikintu nje nshatse kuvuga nuko numvise kandi ntuntamika amagambo y'imvuga so nimba ushaka kuntamika y'imvuga umbwire manuke mukomeze space yayo icyo nje nari nshatse kuvuga Kabila kuva Kabila ajoininze cause aje hari havuze ikibazo bari abagabo n'abagabo bafite ubwenge n'abagabo barwanye na Kabila kuva kuri CNDP kugeza uyu munsi M23 ya mbere ni ya kabiri Kabila yari yahunze
yahunze igihugu aje hanze, yaragize iminsi ari hanze, bari bageze n'ahantu bamwambura ubu perezida, ubudahangarwa nk'uwabaye perezida, bari batangiye kumufatira n'imitungo. Kabila nta M23 nta FC nta twirwano we yamuhamagaye ngo imwishure tike kuza muri Goma. Yakoze ibiganiro mbere y'uko aza, baramwakira, barabizi, bazi ibibazo byagiranye, bazi ntiyaje kudrivinga M23. Ariko kuva Kabila atanze iriya discours, kuva Kabila yinjiye muri Goma, havutse ibintu ku maspace bikomeye. Kabila yaje ni gute ntidufite abanyabwenge, abatutsi ntidufite abanyabwenge, tuza dutangira ikibazo, hakaza abakongomani bavuye za Kasai, bavuye za Kisangani, tukabaheza ubutegetsi bwa Cyariyo bakaturasa. Muratekereza ko bano bagabo bafite koze batangiye kurwana iyi myaka 9 ishize? Rero si imyaka 9, ariko reka mpere ejo bundi gusa iyi M23 itangiye ejo bundi iva muri Sabyinyo. Dufate iyi myaka 9, tureke CNDP, tureke kuva kuri M23 ya kabiri. Muratekereza ko batakoranye ibiganiro byinshi, batarwanye n'uyu mugabo atabumvaga? Uyu munsi nimba bakoranye ibiganiro akaza akinjira muri Goma, kuki mwumva ko kera agiye kudrivinga koze, agiye kudrivinga bari abagabo, agiye kubajana mu murongo wiwe, agiye kubajana i Kinshasa, bagiye guta umurongo bari barimo bagize imyaka yose barwanira, mugatangira kugeza naho muta umurongo, mugatangira no gusa nkaho abapfobya ibikorwa by'abagabo bakamiye ubwoko, bavugiye ubwoko muri ikoze imyaka 9 nguko mubabonye hari. So ico njewe muri make sinshaka gutinda rwose pe. Yes, turabaturage, turabakongomani, turabagabo, turabaturage, nitwe barwanirira, n'abana bacu bari ku rugamba barwanira. Mu izina ry'abaturage ko natwe turi muri koze, birumvikana. Reka twihute, reka dufate ukurikiraho. Yego, ndabasuhuje mwese mukomere, ndabakurikiye cyane n'amaspace yose tuba tubakurikira. Hari ibibazo abantu babibaza, rimwe na rimwe ugasanga bifite ishingiro. Hari ikibazo Mudapada amaze iminsi yibaza n'ubu kandi kirahari ngo ese umuntu wacu twaba dufite uzafesinga Kabila mu gihe yaba aramutse abaye perezida, cyangwa reka tureke na Kabila n'undi wese. Mu ngewe ni ibitekerezo byanjye, perezida muri Afurika aba ameze nk'Imana mu gihugu ayoboye. Uwo mwese mwatekereza ko azafesinga uzaba uri perezida, twese abantu bakavuga ati uyu muntu ni umugabo. Iyo umuntu amaze kugera mu ntebe y'ubwami, bwa budahangarwa afite akaruta constitution, akavuga ibyo ashaka. Ntekereje nkavuga ngo Desire Kabila muri 1998 abamugejeje ku butegetsi yari amaze imyaka ararwanya byaramunaniye. Mu mezi 5 bamugejejeyo aravuga ati okay, musubireyo, ntabwo mashaka. Byarakunze kubera ko iyo amaze kwitwa perezida aba afite ubudahangarwa n'ubushobozi. Hari ikintu Ndahiro yavuze ngiye nshigikira, kireka bibaye wenda amastate yose akaba federalisme, bikamera nko muri Amerika cyangwa no mu bihugu by'abazungu, ku buryo wa muntu uzaba uyoboye Kivu azaba afite ubudahangarwa, ku buryo wa mu perezida uri Kinshasa azaba adafite ubushobozi bwo kumubwira ngo ukora ibi. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, nge hari igihe nge numva nabwira abantu ko wenda bidashoboka, bagateganya ibintu bibiri. Igihe hazaba hari umuperezida w'umukongomani, natwemera akemera abamugejeje ku butegetsi, akabumva ibyo basaba akabishyira mu bikorwa, azaba ari byiza.
ariko bateganya n'ikindi, ashobora guhinduka akamera nk'uko Desire Kabila yakoze cyangwa n'umuhungu we nk'uko yakoze, n'uyu w'ejo uzabaho nawe yabikora. Ibyo bibiri abantu babishyira mu mitima yabo bakavuga ngo nibiba byiza twese tuzashima Imana, ariko nawe duhinduka abantu bakazaba barabyisetinzemo, ntabwo bizababaza abantu cyane nk'uko bazaba baramwakiriye ati aje kuba umucunguzi. Mu magambo make ngewe nabwira abantu twebwe twihanganirane, ahubwo dutanga ibitekerezo nk'uko bamwe bavuze ngo space abayobozi bari mu bendera barayumva barikurikira. Ibyo dusaba nibibaye byiza bajya babyumva, byaba ngombwa bakabishyira mu bikorwa. Niba tubasabye ikintu bakumva ibintu bishoboka twasabye kuri aya space, noneho byashoboka bakabikurikiza, kubera ko twese dufite impungenge kandi za twese muri rusange. Rero nsoza ndagira ngo mbabwire ngo uwajyaho kubera ko aba ameze nk'Imana yaduhinduka, ahubwo niba bishoboka nibakore federalism mu mastate yigenge. Murakoze. Urakoze cyane Kanda. Mukata, abantu turi hano nta muntu wavuguruza bari abagabo bamaze imyaka 9 muri Sabyinyo, cyangwa se bapanze ino plane bahamagara Kabila baramwicaza bamwumvisa kuza hariya, nubwo tutabizi ko ariko byagenze. Ariko ibyo twatugirira amakenga ni ibyabayeho mu bihe bitandukanye. N'uwacu mu bijabo numvise nabi, sinanze ko tuja Kinshasa. Nje navuze ngo kubw'amakenga, kuko tuzi ukuntu ibintu byagiye bibaho mu myaka ishize, jo kabaye byiza ko tuja Kinshasa kandi tuzagendeyo pe, ariko tukajeyo twese. Bazohereze tuvuge ku rugero bohereze Sematama, Makenga asigarana ingabo muri Kivu. Bageze Sematama nawe agenda avuga ati ngiye imyaka 2 nzagaruka je kwicara iwacu, kuko niyo hari ikibazo. Turebe ko ikintu bita ngo mayimaye na ideology yose irimbuka, tukabaho amahoro, nta kindi dukeneye. Ariko nta wovuguruza bari abagabo niyo bafite plan yose, kuko ikintu mugomba kumenya kuja Kinshasa ni byiza pe, ariko twese turabizi ubutegetsi bw'abaye Kinshasa ico bwatumariye. Igihe abantu bapfa mu Gatumba, Nyarugabo yabwiye Kabila ati dukeneye umavoka tuburanire abantu bashize n'abantu bawe. Yagize gute? Yarashitse kandi n'abantu bari bapfuye bapfire mu kindi gihugu n'ababishe yigaragaje. Tukavuga ati rero kuja Kinshasa turabikeneye pe, ariko tukeneye kugenda twese. Hazagenda umwe muri bari abagabo aherekeze bari abandi, ariko tuwe dufite backup. Niba duhinduka nko baduhindutse ubushize, baduhinduka dufite aho duhagarara, dufite igikuta kidukingira. Murakoze cyane. Reka mbere yuko dufata brose ngubaze kuvuga ngo bafite ubwo nimba ari ukuvuga twende dukeneye kujayo kuko tubaherekeza. Oye mu bijabo nasubiza icyo kibazo mu munota umwe wonyine. Yego nta kibazo, hanyuma akurikira Bruce. Urakoze, reka ze basubize rwose. Icyo ni ikintu murakoze mwese, Godfather, mu bijabo, Intare n'abandi mwese ndabasuhuje. Ofete hari byo narguhera, ariko kanze icyo gisubizo twese turo twibaza rwose, ntawe udafite izo mpungenge. Erezo make uvuze uti bari abantu SSM Matama maze imyaka kuva 2017 ari hariya ari guhangana na leta by'amayimayi, General Makenga umaze imyaka ingani nyinshi haramwe muri Sabyinyo, ukabona Freddy avuye muri Amerika ataye ubutunzi bwe n'ibiki byose n'ubwenge bwe, ukabona Moise araje, bose bagiye hariya. Nukubera iki? 1 mwibuke ko kozi gitangira yatangiye kubera ko CNDP hari amasezerano yasinyanye na Kabila ubwe, ayo masezerano twarasobanuye hano inshuro nyinshi. Iyo federute turayizi twese, yateje ibibazo, aracyahari, ntabwo yigeze asinyurwa. Ariho haje kuvamo icyo bita Mouvement du 23 Mars yo kwishyuza ayo masezerano. Malheureusement ku bwa mbere ntibyakunda, abana barapfa baranahunga, atari ko batsinzwe, ariko batsindishijwe bakananizwa. Yose c'est une histoire. Uyu munsi wa undi twasezeranye amasezerano ngo turashewe, twasezeranye amasezerano nawe arahari. Ayo masezerano ntago yapfuye. Uyu munsi kuba bagera Kinshasa
y'amasezerano cyahari kandi ntekereza ko ibyo mu byo basezeranye mu masezerano main ibintu by'ingenzi biro nibura nka 2 cyangwa 3 icya mbere no gucyura impunzi biri yankuru icya kabiri nuko cya kindi turi kurekana cyitwa federalisme kirimo niba itanari federalisme answanga wenda nka 100% wenda ngo Katanga gende igire federation abandi ariko baravuga ati twebwe abana ba Kivu nyuma yuko ababyeyi bacu dushatse umutekano tukabacyura tukabageza hano tuzaza tubarindira umutekano mu duhiyo myaka 5 tubanze tubasekirize hajya mu development c'est Kabila qui est là pourquoi kuki dushaka kwirukana ese barabagabo nous qui sommes ici twe turi hano kuri space nous ne sommes pas des acteurs politiques nous sommes turi abantu twebwe tuzagendera ku byo bari abantu bakoze bariho barapfa ubwabo bari mu ishyamba bariho barapfa baracika amaboko yego natwe twabafasha muri ki mu myumvire wenda natwe dufaranga rimwe na rimwe byabaye ngombwa sava ibi byose bigakorwa ariko les acteurs politiques bakicara hariya ne sont pas de bêtes ne sont pas de dupes n'abagabo rwose pe aho icyo tugomba gukora twebwe nagira nkubwire kano kanya n'ubungubu ntibigutangaze muri space abo muri M23 abo muri MLDP bicayemo hano kandi bari kutwumva ibitekerezo byacu barabyumva babihana agaciro kandi rimwe na rimwe baranasubiza bibaye ngombwa bakafusubiza mu buryo nyine buri indirect ariko barasubiza ibi byifuzo byacu barabyumva bakanabishyira mu bikorwa rimwe na rimwe ariko hari umurongo baba baragennye ugomba kugenderwaho okay uwavuze uti Kabila ku cyise yaje hariya okay c'est vrai ça d'abord niwe wasinye amasezerano cyo cyane nayisonuye icya kabiri ko Kabila ari hariya ari muri alliance za revolution zigomba gukuraho ubutegetsi bubi ntabwo bivuze ko yaje gutegeka M23 reka nkozaho kano gato kuko namukana ko agenda byibagirwa sinzi biterwa n'abakosti wenda babyemeye ariko okay kubera ko narwaka yari yafashe umwanya itari wiwe ariko ntaco Bruce reka yihangane mubaze hanyuma leta nkubereze ahangaha timo turibaza ibibazo navuga ngo ni iby'abana harimo n'ibitayimo bya politike sibyo CNDP ijya gusinyana amasezerano na Congo barayasinye pe ariko hari ikibazo kimwe nenda kwibaza mwabantu mwe namwe musubiza muri intambara ya Umoja Wetu bararwanye bagera Kinshasa barayifata ninde muntu wari wateguye uzaba perezida uretse nyigusubiza aho ngaho reka nongera mubaze kuko ni nkwaza birankundira kugenda neza ninde muntu wari wateguye oya aho kamwe niba ari kimwe niba ari bibiri wenda tukihuta kugira ngo we ubu ngubu ninde muntu uvuga ko azaba perezida noneho ibyo bintu mara kwibona neza sibyo ese Kabila ajya guhana ingovu ubutegetsi Kisekedi ninde muntu wari wiyamamaje muri CNDP ninde muntu wari yiyamamaje mu bantu bari burwanire koze yari isanzwe iriho y'abanyamurenge ndumva urakoze ureke ibyo mubijabo kaze musubiza amagambo makeya bihindura umurongo ngasubiza mu buryo oya kaze nyimusubiza rwose amagambo makeya tare turaza kumusubiza umwanya nyuma urakoze icya mbere ntago SNDP cyangwa n'undi wari wese iyi evolution irwanira ubutegetsi irarwanira gusubiza abaturage gusubiza twebwe turi impunzi mu gihugu cyabo ntago SNDP cyangwa undi wese ntago rwanira ubutegetsi ibyo muzanabyibagirwa muzanabyikuremo turwanira ubutegetsi abantu bose kano kanya nkavuga ati jewe SNDP rabo umutegetsi M23 zibu umutegetsi kashi zibu umutegetsi IDP zibu umutegetsi igihugu cyaba kavuyo icyo abantu twe revolution ziberaho ni ugushyira igihugu ku murongo iyo bazo ko baratanze handover ni politique nkuko Kabila twarwanye uyu munsi akaba ari ku ruhande akaba ari muri coalition akaba ari alliance icyo nta gitangaza kirimo ikindi gikurikiyeho cyanyuma kugira ngo soze kubera ko M23 AFC M23 AFC nishaka nyikureho fata M23 niyo koze buryo ireba cyane M23 na MLDP twirwaneho nibo twebwe burya turi sous-estimé ni twebwe turi marginalisé turabizi neza ikintu CNDP yaje zamura ariko namaze gusobanura kiri bien focalisé gifite focus yacyo ku buryo imbibi za Kivu wenda nabangiye kure cyane ariko siyo
ariko barabizi neza icyo bagiye barwanira. Iyo ntego ntago bigeze bayivaho, ntibateza no kwivaho, ntibateza no nubwo bagenda bakagera Kinshasa, ngira ngo backup ya mbere ni ibyasezerano ibyo bahoraga basaba. Icyingenzi si ukujya Kinshasa gufata ubutegetsi, kuko biba gufata ubutegetsi ba proclama na Kivu, ariko ntibajya guproclama Kivu, ahubwo bagiye gukora iki? Kushaka ya ntego kuvuga ngo abantu bacu nibatahe tuze tubarindira umutekano, imyaka 5 nishira tuzakora evaluation ibindi birangira. Reka nzozera zangaha gusa icyingenzi tugomba kumenya, s'il vous plaît, twego tuvuga sentiment zacu, ariko les acteurs politiques bari politico militaire bari hariya barabizi neza. Twe tuba epole, tubajye inyuma, tubyemere, tubikore, dutanga doléance zacu, tanga ibitekerezo, kandi bimwe barabisubiza, bagasubiza iby'ingenzi, ibyo bibagiwe bakabyegezamo imbere. Ikindi tubaha amaboko no kuba twanyerera tugakora bitagize gute. Gusa umuntu uzi kuzajya Kinshasa akajya kubayo nakagara, niba Muheto n'abandi ntavuze, nibo bazajya kuba Kinshasa kubona ibene wabo, ako bazabarya nyuma, bazabasa muri brochette. Gusa simba ikeneye ko bazabotsa muri brochette, igihugu izaba cyarabaye kizima. Twege muri Kivu hepfo na ruguru dufite amahoro, ko Makenga na Sematama n'abandi bagenzi be bose bari hariya. Buri muntu asagira iki? Arebe bene wabo, avuga ati noneho nyuma y'imyaka 5 tuzakora evaluation, niba tugiye Kinshasa tugakomeza ni byiza, niba tutajyayo tugume harya iwacu, kandi amaboko yanjye abana banjye baharinde, abamuje baharinde, n'abayi bose baharinde, amahoro asugira sagambe, nibyanga dusatura umukasuzi. Ibyo sibyo nifuza, ariko murakoze, Imana ibahe umugisha. Yes, urakoze cyane Rukaka. Uwari ukurikiyeho ni Bruce. muraho muri kunyumva? Yego turakumva cyane Bruce. Asante murakoze. Reka nanje ntunganireho bukeya abandi, kandi umuntu azavuga uko abandi bagiye bavuga, ariko kandi ikintu nshobora nosurinyaho ntaravuga amagambo ngiye kuvuga, nuko ivyo turi kuvuga ahanini akenshi birashobora kuba bifite % nini ikinyoma, kubesha. Kuko hari ukuntu abantu bagenda bizera ibintu bikagenda bihinduka ku munsi. Abakirongoye abarongoye ino revolution nibo bashobora kuba bafite ukuri. Twe tubivuga nk'uko dufite akanwa ko kuvuga, kandi bidukwiriye kuvuga, kandi biratureba kubivuga. Ntacyo byahinduraho, nta n'icyo byakongeraho. Reka mvuga ko gihari wenda cyakongerwa, ariko si kinini cyane. Ariko nk'abanyagihugu bakiriya gihugu, nk'abantu bari muri bashakira revolution, tugomba kubivugaho. Ijambo rya mbere, buri ibihe ni bigizwe n'ikintu, ibihe ni bibiri. Abaho igihe cyiza n'igihe kibi, ariko icyo gihe ikintu nasanze igihe gifite imbaraga ku bantu no ku bintu, igihe ntawe gitinya. Igitumye mvuze iryo jambo, nabonye ifoto imwe y'uwahoze ari Perezida Kabila yambaye agapira, n'imbaga ari ugushushanya gusa, yambaye agapira kanditseho ngo M23. Iyo foto niyo itumye mvuga ngo igihe ntawe gitinya. Kuba kugeza kuri uno munota Kabila ashobora kwambara agapira kanditsweho M23, akumva ko ubukiriro bwe kuri uno munsi ari M23. Icyo igihe kirakomeye kabisa. Ijambo nshaka kongeraho, buriya biragoye gusesengura kino jambo cyangwa se kiriya kibazo twiri hariya muri Kongo cya Kongo, kuko urebye ukuntu gihagurutse isi, ibihugu bikomakomeye bikavuga kuri kiriya kibazo, akarere kakagihagurukira rimwe kabiri gatatu, kenshi kabaho. Twebwe nkatwe abantu hano ku space kuba twofata umwanya tubivugaho, ntuzukuri nta watera undi muntu amabuye ngo wavuze nabi, ngo wavuze banyanaka, ngo wavuze iki, kuko kikiravugwa n'abantu bakomeye bavuga ijambo, kandi iyo jambo rikagira impact ikomeye. Rero umuntu nkanje uri kuvuga ubwo nyine, nubwo novuga nk'umuntu urongoye iriya revolution mu buryo bwa gisirikare, ntaco sinzi uko namutokoza iryo jambo ryanje. Ntatwaye umwanya muremure. Mu by'ukuri jewe nanjye reka mvuge point yanje kubijanye na topic isa nkaho iri align, ni Kabila kujoininga M23 cyangwa se kujoininga revolution. Mu by'ukuri bazavuga ngo muri politike ngo nta mwanzi uhoraho. Nkanje nk'umuntu utari umunyepolitike,
iryo ndashobora kutaryemera cyane nk'uko akenshi igituma atari umwanzi uhoraho mu gihe muba mufite icyo mupfa mbere yuko musubira kwiyunga mu gahura habaho igituma twe dushobora kuvuga nyine nk'abantu baciriritse niki amateka yaba meza cyangwa yaba mabi abantu bayigiraho amateka yabayeho Kabila ari umurongozi ku batutsi muri Kongo ni meza cyangwa se ni mabi twayigiraho iki kugeza kuri uno munota ko turavuga ngo Kabila kujoininga yajoininze cause yajoininze revolution ariko ntiduhujije cause na Kabila joininze yego uyu mugambi urashobora kuba uri a long terme yaraje mbere uyu mugambi yarawuzi cyangwa yarawurimo ariko twebwe ko turi abantu b'abanyagihugu baciriritse bari hasi Kabila tujoininze yambuwe iminite kugeza kuri uno munota yambuwe iminite n'umuntu yahaye ubutegetsi azi yuko bazakorana uno munsi aje kumva yuko ubuhungiro bwiwe cyangwa se ijambo ryiwe azarironkera mu bantu yagiriye nabi ubu nyine tumuhaye umwanya hari ukuntu abantu twebwe dushobora kuba twogaruka kuri bano bantu bakomeye muri bacu bavuga muri parlement bakora ibintu bikomeye na ba Kabila n'abandi ariko tukirengagiza abantu bari kuri fro abana batoya bakiri bato bagwana urugamba kuva hariya kuri Goma ku mupaka hariya w'ibindi bino bihugu dupakanye bakagera Kinshasa hashika umusaruro bashitse Kinshasa ukaba bakabitura amahiri bikaba rimwe bikaba kabiri kugeza kuri uno munota dutekereze ngo bari abayobozi ngo baratuvuganiye ngo baraferinga ngo ntacyo batakoze ariko se kugeza kuri uno munota turumva ko ari bwo buryo bwiza kugira ngo abana basuye kandi cyangwa se izi ngabo zacu dufite zisubire kandi zitore urugamba zigenda zigere Kinshasa reka nsozere baba reka natinze ariko mbabarira ndasoje rero